taiao, o lo awina atuai le porkalame te tepa i le ainga. O se porkalame tātou te whatuwha iai le telo mta upu au ngā, a wale atina e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whatasi miso mātou manatu. E whasosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le porkalame te tepa i le ainga whatasi mau e te Fuimona Makathi. Ia so lua vai asta i tasi nei le sifulu le taiao. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Tele lumo le atuele nei fo ia sfo. Paftai tele lava ilo nanga lei, fa penana au ina mai ai lo tu soifua. Ia malo wola fai fo te mawale nei ava no taua. Ia wa fo se fa poponga tato por klan masani lava ia solo va sata itas. O le tu te palia ile ainga. Ia o le swafo Yesu Kiriso le fa ola lofa. Ia o te fa felo ia tuai malo fa lo tele lava e pa ia mawalungo lo tato what's no. I tupu mai lava I maunga te tele se I maunga iti. Pa pena fo ona o walofa fa feloa I pa ia mawalungo le tato watinu na I tua asina sina. Ma tua I tamama tina. Le mwhai lava na whaangaloina o tau fa aftai tele lava. Wa o te mautinoa lava o tau tapua inga ma te talo. Ma le soswani o lo umanuia. E li to tele o tato ainga. A mese lava ia tinu nepe o tato New Zealand ma tinu I fafu. E ngā lurua le to tele o mātua a o lo iai o tau of soswani. Whawhetai tele lava I te talo, a o wala ese o lo o tau soswani ai o tātou ainga. Whawhelo I fwoi le mawhai na whaangaloina le pa io le au whai ngā lue ngā lea tua. O lo whawhale le manu I whatawhai tau langa I fia o wale tala ina. O le upumoni a Yesu Kiriso. Whawhetai tele lava, whawhetai le whapale pale ma le onu sai. Lo au nai pele fa longo ti nga pa te tele la ai mai se fo le au fa nga luenga pe ona sila fia o malo no mai te usanga I tele sanga lue ai ia alo va ia lava alo o tau tua pe ma so swani malango sua I te tono le tele o fata fai taulanga ia e vi ia ai le ali pa felo I fo I male fa alo ali pa ia mawulungo le tato watino ke lava le atinu e mafuta mai ai atinu e mamao le lalolangi atua e fa pena fo en fa feloa e fa pitoa atu la besi o tatou atinu tele Samoa wa le o tatou fa pena na feloa I lungo le nei ala leo ia fa tai felava e mafuta mai ai ia malo le soifua manuia so se tasi lava fe e mafuta mai ai nei taimi o falofa fa feloa ia te utou uma lava e mfain fa ngaloina fe au mga luenga e fio mai ma o sau I le mawhai lawa na tuuna le tala le nei a te awea sa te tasi. Na e fio mai ma tuua Samoa, e fio mai po New Zealand nei po isi atunu e sa ili malo mo lo ainga, whaatai wha malo. Le whiuwa ia ma le fia le whaeina o tātou ainga ma tangata anu. I nei atunu pe o nei e fo New Zealand, wa iei pisinisi o whale o loa, pe o whale ainga o whale ofu a lava I tu ainga o pisinisi o whale tusi. Pena e ese le matango fio le ali e tauleleia o matatou a fai tula I mai le tangata anu Samoa o oele na o tauleleia o mai tatou te mita ai fale kamuta fale insinia o lau lava taavale o lau pisinisi o pisinisi tu lau lava moa vau o le fufulu o fale o a lava tulanga uma lava o pisinisi na hawhetai tele lava o le tauwiwi, se I o lava I nisi o le pa ia mai mamalu o le tātou watinu, tu lai mai wa vema pule a onga, whai a onga, o fō mai, e leise ngā luenga, e whaatau waa I le atua. Aina sa ili malo, ma tuua Samoa, ai o mai I New Zealand nei mātunu e mamau, o le ua whaeina whaafitai o tula I mai, whai a ofisa o loia, ofisa malanga, tulanga umalava, whaafitai, o ainga ia, o ainga ia pe lava ona o abati toi tepa I le ainga ai se a mo o ia tulanga ona o le ainga no mai ngā lulu e whaatasi o le tamama le tina e a tia ai ua manui ai ainga le alo lea e le mawhai ei ona whaangaloina i a tia o le whaawhiluai mo o tau umalawa I business e le mawhai fo ona whaangaloina I sautala tasi o business tā ua o nisi o ngā lulu e tulou lava I whale maliu Tali tonu tasi nei au nanga tāua
o tātou tangata anu o lo whapena anu sosoane i o tātou tangata whaatai, whamalo. A whiai fo se tala nei taimi, o nisi o whitia le au po sa, o le wala au pa ia le atua. Ia wha maise le atua i o tau whinangalo, tātou tutu le upua le atua a mabae le ola le nei, o lo o iai le ola e whaavavau o maea, o na tapena ina Yesu Keriso mo oe mau, a wala i lona tu manu malo. Ia wha maise le atua e kālesia o nuu malala whanga ma o tātou ainga o na o le wala au pa ia le atua. Le tai au whaina e whapeane, i vi ia tuia i lea li a wā ele lei lava o ia, e whaavavau lava lo nā lofa, e matua moni ma whaamaoni ia upu, e tātou te langona e whaamaoni lea lofa o lea tua, i o na tusia li tusia a wenga, whaamanatu fo lea tala, e mai o lea lofa ma le whaamaoni o lea tua, e fou mai lea i tai au uma. E se fo lea anga leo lea tua e whaafowina ai le nei e se fou, o atulanga o le tau, o atulanga o tau o mwhewaiwai a inga matulanga umali lalolangi, ai o lo fau pea le alofa ma le whaamaoni o le tātou o tua mo i tātou. Ia, a tonu o le nei tai au, ua le o tue pose lilo lo tau sila fia, ua o le vai a sa mua nei o le asatolu lea, a le aso salo na lua le masina o me, o leo o tue nei na yasa o na umale o le nei masina o Aprila, tātou nu ati a me e sele vawe le alo o tau sanga. Di ia le ali i whaafitai lo nanga le, o lo folau whaatasi, na tātou whainga malanga, maleanga le leima le a ao lo tātou tamai le lang. O le salo na lua atu na le o tue pose lilo mo sila fia, tono o tātou o tunu nei New Sila, ia o le sa fo ilea, le a whaata waina i le aso tina. O le ala, o porkalame atu te pai le ainga i le neiva i sa, o le aturi matai lava, ia le tāua o le tina, po o tina i te tonu o tātou ainga. O le ala, o le upu le fiompa ia le atupe lava na masani ai, i le tue tau whaeilo le tuse le whaata o tue tosu maltas, ala u whai tau wina o te oto mai lava ni nai fwai upu ia, a matai tātou porkalame ona o le aso o tina, e uma le asale nei a le vai aso atu lona lua, le aso fulu, le aso na tina, ai whai mai le tuse whaata o tue tosu maltas, te le tātou whai tau wina, o tātou lofo le matanga o fio le lofo le atua, ai whai mai le whai upu o lo o iai whai upu sifuru, o le a vā, a mio le lei, o ai se ua maua, e sili lona tau i penina, o whaatua ia te ia le loto o lana tane, e le mativa o ia i o loa. Upu ia le fiongpa ia le atua. Whaata oto, e tau loto tātou, wai lofo i nei upu e whaafonga so o whaalongo iai. Ai peta iane e tāua tele, o na ole nei vai aso, o lo o vaba ai por kalame tu te pole ainga. Na ana o tu whaamanatu. O na e alu lea i whai upu e lua suma leo na o lea lava tusi, e whaapea ni upu iai. O maia, o na e tāua tele mo i tātou tina. Hai mai, ua tau tala o ia ma le poto. Wai lona lau whaiva, le tū la fono o le alofa. Wa va ai o ia mionga, a lona ainga. E le ai foi o ia o se mea ai ale paie. E tū la i mai lana whanau, a whaafitai mai ia te ia. O lana tāne foi, ua vivi i a te ia. E se le mana yo upo le fiompa ia le atua. Lea na mai mua oi maa o tātou o tina, o whaamanu ianga le atua le tina. O lo o matau mawa i le atua. Ia, o le nei vai sa, o le proklame te te pele ainga, o stemi mulmuliane. Ma le mole o lo o whapena na manga lue atu ia. Ma le sunga ia fonga mua, ma lo lava soifua i lau sunga, pa tai foi. Tono o lewa e, batu lea sa malo lo il so whai ati atia. Ia o le ata au ona mo le tata watinu u le nei tai au. Ata o stemi mulmuliane o le ata laina le tata o leina e vala au mai ai, mantua nei taimi. Le lua vai aso nei o le vai aso le nei, aso lua le nei ma le vai aso o mua. O nisi le avala au mai. Ma fonga ina fo i o tau o ani ta ua ia te oe o le tina. O le au avatu ni nai whaate te inga fo i le mai le fiong pa ia le atua, ma le tua upto mua le nei por kalame o te pale ainga whapea.
o le manuia i le vao mātua, i le manuia i le tino, loto, mafaufau, ma le anganga. Iai lava le anganga o le atua i tonu o tātou ainga e manu iai. Talwaila ona o nei vai aso ma le vai aso o mua. E se te mui muliane le atalaina o na fai mai fo le o sau nonga. Tusi le ilalo lo swafa pe lava o tai masani fa pene. Ia ona iei fo le nai mea alo fatupu o te pena ina. E se ina le vai aso o mua. Ia ona fa pena fo le ona fai tātou se. Ia nai mea alo fatupu ta i se lau tā la. Ia e lua o le ata pena ina le polkalame te tepa i le ainga mo le vai aso nei ma le vai aso o mua. Ia ona vala au mai le mase ina loa. Pe atusi lalo swafa. Ia la mātou fai ma sunga ia se umanu. E wha mau lalo tau swafa. A le nei taia, o te fifa manatu le tāu o tātou tinai. Le tātou ainga, a tau le o tue pōse lilo. A nana o amai, le alofa o le atua. E te tilo lava ma e sila, e o te tilo lava au. E sila fo i le alofa o le atua. E sila alofa o le atua ia te oe tina, ma le tātou wala awina. A tonu ni sa taimi pe le mamafa o aio tina o le olanga le o te iai ua o wola mai o tina e va ai ma toi tepa i le ai ma toi tepa i tua le amatanga i fuafuanga mamana le atua totas pa ia pai mai na wa uma e le toi tau whaamtana na uta whaamanatu lava pai mai na wa mai a ona fuafuaina i ngā luenga mamana le atua wa iei le tangata o le tāne lea ona whaapeane leo le finangalo le atua. Wa feta lai mai fo i ova le atua. E le lei, ina to tasi le tangata. O te whaia sona fisoasoani e te tau maia. O le tusi nā kenese. O le finangalo leo le atua. E ese le tāua o tātou tina. O oe mā, o le finangalo leo le atua mai lava le amatanga. O le ona o le itu whaale anganga o le otuliloa tātou polkalame i le nei vai aso. Ai maise o le aso o tina. Tātou te whaava aia i le alofa o le atua ma le whaata waina oe. A o le taimi te wala au mai ai pe atalaina tā telefoni se mulimuliana. O te ana o lava ma lo whaaloalo o lo whaafonga le tātou o tunu. Ai le lei pe a e o mai ese tina mai le tuspa ia. Ma se whaata ita inga tā ua mo le olanga o lo tātou sāma vali e nei. O la o avatu se, pata ita inga ili nei tae au, a o le italaina le tātou leina, wha mole lava mlo wha alo alo. O le me moni lava, o te langona, o le tasi waenga tā o le soifua, o le olanga o le tina, o se tina e te talo, o tinga te talo ma ana pongi, tātou te loa le lofa o le atua pe ona mai mo tātou. E te tau na tātou usiustai, o tātou mulimuli le finangalo o le atua. E tātou te loa le tatalo a le tinao e seta. O lo a mai e te tono le fionga pa ia le atua. E ia te talo ma ana pongi. Mana tua foi. O le nei te mai tai, o ta uafa mai. Au whaatali tali ni masiofo e seta. I le taimi te tau e tu ina tuaiso na finangalo. I le tupu asweru. Ai mai sa ia te talo ma ana pongi. O le tele leo tātou neisi o taimi tātou te whaavave me whaana tinati ni whaai unga tina. A i iei le poto ma le ata mai e whaapena ona. E iei le whautuanga i le lei. Whai mai sa whaapena fu ona whaatonuina e le tamaitai po le masiofo ia e seta e o ia se masiofo talabo. Ai mai sa whaapea fu ona ia whaatonuina ia amore te kai. Ma sa i tā. Ina ia lātou ana pongi, ma te talo whaatasi mai ia, aile ia o atu le tupu. A tau ne whapena fo i tātou tina, iei teimi tāua, iei lava mea te tupu leo langa i lo ainga mo tātou ainga. Ai te tau lau iyo, tele whatue tele te talo i sa uma. Te tau lau tātou te talo i sa uma ma batu le li. A iei teimi whapitoa, e iei se mea wa maia le atua i lo loto. Ai whainga tā o ani whaafita auli mani lui tau. Tātou ti ana pongi ai ma ta talo, ma tu ina atu i le atua. A wā o ie a wala mai elu tātou fisoswani. E tā ua ia i tātou tina, o na tātou whaata waina, le ta talo ma le ana pongi, i lou lava fo i ta lo tina, whaapena aina fo i mao, ma le whaalolo tele lava.
Ua o mai o le tina le fiong pa ia le atua. Ai whātai fo i o tātou tina pe ona o wat. O sei muliane o le atu ina atu le avanoa ia te oe te wala au mai e. A langona i e au mai e se tina mai le fiong pa ia le atua. Ma mai le whātai inga i lo tātou wolanga o lo iei nei. O le tina fo i tau tala ma le poto. Nisi o teimi whaana tinati lava o tātou langona. Iei se me tūla i mai e vave lava o na tātou tau talatu. A iei fo i le tele o teimi pe alu ieilu i tau lo tātou wolanga. Ai tātou te whaafitai pe ona o watu le tala le nā pe na watu le masiofo ia e seta. E whape nā fo i. Iei le poto ma le ata mai. Me mai le tūsia whaata oto le an tātou whaitawina. Whaata oto e tōsu matasi o whai upo i wasi maleona. Ua tau tala o ia ma le poto. Wailona lau whaiva le tūla fono o le alofa. E ia tātou foile ata mai ma le poto e whaahali atu ai. Ia le langona o lo finangalo mo tātou loto. E si tono le tātou ainga poto. Ia te oe le whalitua tu lopo o le tausi. Ia te oe le whalitua o le whaifi au po le tinao le ainga. E ia te oe maa o le whautauta le lei tau tala ai ma le poto. A wa al finangalo le o le atua i o tātou wala awina. A o le feta lai iai le fiongpa ia le atua. O whaata inga le lei ma le fiongpa ia le atua. Ia ona a maile e lo tātou savalinga i le olanga o lo iei nei. O le atu inatu e sunga ia funga mua tātou whaasalau whaapisinisi. Tu mai leo sina 5 minute mo a funga mua whaamole on talai nai leo tātou telefoni ma lo whaala o lo tele lava. Whaafitai. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tātou papitoa nao le $5 tutongi pia whaonga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whawe ai. O loo awanofo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātou account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tutongi no pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaonga le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whaamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufaa, ma le lua fituono fituiva varufaa, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Le Shine Dental, lau fale whainifo wha moina. Lato te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le lua fitu ono onu wha, lua fitu ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi mai batolu, amo. Ia, o le whapoponga lava tātou pokalame o le tōte pai le ainga le nei fo i vai a sā. Mana tua te whatepa i tātou, tono tātou ainga. O le alofa o le atua. O nā i o tau ao mo tātou lima a wala a futa mai o lo nā nganga. Tō soani e taita i lo ainga mo tātou ainga. O le nei tai au a tono nāwa o awatu le amatanga. Fula atu fo le whala i le nei tai au. Tō lua vai aso o le asa sifulu o le masina o me o le umomo vi ia le li. O le o tō nā yaso o le mai a le o le masina o apirila.
tu vai fo i le masino me o le salu no le aso tina. Taua tele. E taua tele o se aso le tele o ainga e whapena ana whatawaina tele o nisi o le nale o tui pose lilo. Ia e whapena ana tele o mea alofa e whatinoina e le tamā o le whanau o tonu ainga poto tonu e kalesia whapena ana fia ai. E o fo i tonu o tātou whale talo e kalesia ke usiano. E ese le tāu o le neisa a wae whaafetai ai i le atua i le alofa a wala i tina. Whapena fo na tūtula i e tina i te tonu whatawhai tālanga. Telo e kalesia e le whapenana le maua e tina le awanoa e tūtula i e avatu le upua le atua. Ai paule nei o se asa sā e avatu ai le awanoa e tūla i e nai tina ma tufa mai le alofa o le atua. Tele foi o nisi tu sila fia wa to celebrate o fale ainga ta faonga nisi fo i taini te toni pasese el watu ai o le alofa lea ma le fata waina le o le aso tina ile to tele o tato ainga ai mana tua le taua lava o te whaatepa i ai o le tae aole nei whaatepa i le fionga pa ia le atua ma le tele o onga taua o lo amaia le atua i te tonu o la na fionga pa ia whapenana whaamatalaina mai ai o whaateita inga le leimo le soifua ma lo whaalolo tele lava i lo ainga ma lo fo i ainga ma na ia o whaingo le whai upule na o whai tawina le amatanga whaata o tusi mai tas mai e tu lai mai fo i lana whanau ma whaafetai mai i a te ia e se le mana ia amu ia oe le na amu ia oe le tina lea whaafetai le atu o lo tu lai mai o wala ma tātou whanau ma whaafetai mai i a te oe aisea o te tali tonu o lo o ia te oe le alofa o le atu o lo e muli ma tātou sāwa vali i le finangalo alofa o le whaamanatu. Mana tua nei por kalame o te pai le ainga na ase whawhangu lava ma le whaamanatu ma tu watu i o tau au tafa. A le whaitalia a oe mai tātou uma i lo lava finangalo. Ai o le whawhangu le ale atua te pai le ainga. Le nei tai al por kalame e whapena o le whaatawaina ai tina ma lo wala au pena o watu whai umu mai. Finangalo le atu whai mai e te tau o na yele tina. Amene. Ioe, o le tāua lea, te leo taimi, pe te manatua o oe ma o le tina, ai o le finangalo leo lea tua. O se tasi o vaenga o te fia abati, muli lava o te tala leo ta telefoni, mantua o nei aso, pe na o whai ate se vala au mai. A mai se tina tāu o le tuspa ia o lo e sila fia. A mai se o se whata ita inga le lei i lo tātou soifua ma leola, i lo fo i a inga ma lo ainga. O le tina muli o la o watu le tai au nei. O te mai se whatusa o le o watu o tina te talo ana pongi o le whatawaina o tulanga o whapeni. Tina anga le lei o le alofa. So sila fio tau na fio pa ia le atua whai mai. O se tasi o tau langa e sili o na fia i ele fina ngalo o le atua o le alofa po le anga le lei. O le anga le lei so se tasi e le whatua o ia. Io e tātou whai taulanga tu lo whawhitai, whai tātou taulanga sfulua i tele, ma naia, e te tau. Ai whai mai fo i le whiongpa i ale atua. E te tau o le taulanga e sili fo in fifi e fina ngalo le atua, o le anga le leipo o le alofa. O te amai ala se tasi o whate te inga, le leitono le whiongpa i ale atua. Whai mai, ele i loa Rebecca, o Rebecca mantua, o le hawhawhine o leo petueli, o le awha manue ina o ia. I se tangata i le masani ai. Ai na ia whaafeilua i ma le fia tangata le na utu vai Rebecca. Ai na mana o mia le tangata le nei se vai, ma le vai na utu vai ei le vai eli. O na ia whaafeilua, na ia wawe whaafeilua i lea maofo atu soani. Mo ia, ma watu i ele kate. E whaainuina ai le tangata lea. Na al watu le vai eli ele masani ai. O a mai i tātou tina ma lo whaano le tele lava, o te siri fo ia tea, o lo o whaia le fina ngalo leo le atua. A ua se ilo mo tangata tātou te masani ai, po tangata lau i kālesia po lo aina. A iai ale taimi e mai le atua te tauna e fsoswania i seisi, e te le masani ai.
e ese le mana ia fai mai le fiong pa ia le atua. Fai tau ia le tala lea o le nai mawale a fiong pa ia le atua le kenese lua suma le faa. A le fai upo lua suma le valu e whapea. O na whapea mai le o ia. Lea li ie i nā tau mawhaia. O na vave tuu i fuai le e ia o la nakate ilona lima ma tu watu ia te ia inu ai. No foi nātu e Rebecca le afino Betuel. La nakate o le vai eli i le tangata na te leiloa. O a mai i tātou tina, ma lo whamanatu ma le whaalolo te toi tepa i le ainga. Ma mai o tātou ainga. Iwe, po nā tātou ainga lava, tātou te alolofa i ai, ma lo whaaloalo lava na ase whamanatu. Ma lo whaaloalo tele lava. Ai ese le mana i o fionga pa i ale atua, e ofo i a te uia. Whamanatu mai i le atua. Au o te alofa whapito nā la whanau ma lo ainga, ma tangata o la e kālesia. Ai whapena o na e alofa atu i so se tasi. A wala whapewhia, ese a wala le atua. Nisi o teimi, wa lava lau sao no atu, i upu lelei, upu whaalu alu. Peo na watu tele o nisi o teimi tato por kalame le nei. Aua e te watu se upu whaatinga, o le alofa lea. A fai fo o lewa e vai le nei taimi, o a ni tūlanga se whaateta inga. Tangata i Wellington o lo ua, iei a inga wa whaina o no lolo vai. Speta atu te masani ai pele ai. A watu lau kate, whaai noai se si o fiainu. A whaila vai maua se whalao a se a inga. I sau lima se fulu tāla, po se fulu tāla, e te avatu i se si. Ia avatu iai mal whaalolo tele lava. Ia whaftai, dai tele lava o lewa iele tātou wala au, pesa o au. Ia, alofa lava. Alofa lava o le suafa mal whaaloalo. O, whamanu lo paki. Whafetai, whamanu sao noa ia. Ia, wala wat foi e watu se sosoaninga foi le tātou. Tā upu foi e winga i le whata waino tina. I lo ulangona foi na oa ura i le whai ai foi ia whingalo le lau tele foi o le naua whaasoa. O le tina. O lona wala aunga pai. O le au maia leo whanau a maia leo anganga. Whanau a lea tamau i le langa. Nene. Na te whawhai lele ino. Maa oa o ino. Bataus. Tai. O lona wala unga whom tono le ainga. O io le pae ma le auli. O a whawhita auli umana tono le ainga. O le tina lava na te tutua lalo i li tamaha. Ma whasoswani fo i li tamaha. A whai fo i se wala unga li tamaha. I se ka le sia. Ma so tono le ainga. O le tina lava na te whamanatu. I le tamaha o na wala unga. Mai se fo i o le whanau. Pera whai mai le se taso. O le tina ua sili atu. O na taulo. E nina ma. O le tina fo. E li whaatau ni tupe. Mani aulo mani. O lona whaatau a ino. O le tina i tono le ai. E a o au. Whamanatu le whanau. To anga i talo. To anga i whaitau tu singpaia. To anga e le aonga. To anga e whaife au o le ai. O la aunga ngā o tina i tono le ai. A le ai foila le tama. O ia foila na te whataunu inga tu te whatama. I tono le ai. O tina o se tina e alofa. Anga le lei. Anga malu. E le wha apitolo na alofa. Pei o tātou maola. Tono le ai. Ia o se soso ina tuna nei tula foli. Tātou mta upua ia manu. Tere lavo e le whatua. Ma tātou proklami. Whaftai mo le amanoa. Whawhetai tele lava whamanu.
o le nā o whaafonga atu le, pa ia malo o tātou o tino o whaalongo te fo i lau saunoanga, vi ia le li, pa whai tele la mai lo wala au mai ese le tāua ma le loloto, ma tua moni ma wha maoni, ma o wha pēr tue moni uma mea na e saunoa i ai, ma fonga ina le tātou porkalame, i nei tai au wha tai mo lo sau tāua, dai lau whamanu, ma le aso. Ia, o le nā, o le watala ina tātou telefoni, Whaatai, e mwhai una e wala au mai ai, whaali sau fina ngalo. Oi fo se tina i tono le fiong pa ia le atua, e te manatu e tāua nā o hao mai ai lo ainga, e mai se fo i tātou umalawa. Ia, e wha manatu mai mo i tātou, whaatai. Ia, e le o yeis tātou wala au mai, o lea mawale ne iawa no tāua, po o oi fo i o le tina, pe ona o avatu e mawhai ona e sao no mai, o la se au wala o le alofo, o le tele i o fiong pa ia le atua, e mawhai ona o tala noa atua i tina e to o tele i tōna fiong pa ia le atua, ma lea oa o mai, mo i tātou le savalinga o lo o tātou iei nei, o lo o tuatu le awanoa i tātou porkalame e te wala au mai ai, i nei fo i vai aso, man tua wala au mai fo i tufa mai se tāua, o i se tina i tōno le fiong pa ia le atua, le ase o onga tāua, mo i tātou, i leo langa o lo e soifua ma o wolai, e wha manatu, ai mai se fo o tātou savalinga o lo i nei i leo langa o lo tātou no nofua i nei. Talaina tātou telefoni, leo na e wha fonga mai e tolu whitu silima i batolu, wha alia sau finangalo, e wha pēna o na fonga i nā te foi. Ia sau finangalo tuina lo suafa i lalo, mo le tātou sei, mo le vai aso mua, o tātou me alo fitupe, a wale aso tina e se ina pe a uma tātou porkalame le vai aso o mua. Pai mai o se tasi o vaenga tāu o le finangalo o le atua i avea i tātou o tina e ata mamai. Ata mamai o le whautauta i le lei. Tauna i ate i tātou tina le whautauta i le lei pe o le tātou tala noa ina upo e tau tala atuai o la ngona e whafonga i nātu manatua o loo i ate oe i lo fisosoa ni atu. Lea te tawaia i tātou umalawa, tātou te Sava Valley, ma le fia i leo langa o loo tātou iei nei, a iei le ata mai le atua te ina i lo ainga, ma mo tātou ainga uma. O leo wa iei le tātou wala au, tā lo falawa. Malo soifua e tua. O le suafa ma le whaalo lo tele? O Selina. Selina. Yeah. Nina. Aftai. Ia, o wala watu onai. Mana ia lau whanongo watu. O le kia tula o le tio lau. Ai, o whanongo watu o le sauli pokalami. Matango fie. Ia, whamalia atua onoli. O le fulu foi o lo la vea nei tina. Ia e whaftai le alo whale atua. O lo ia i lava le anga le lei o le atua i lana whamalo o longa. Ia i li me atua i le nei tae au. Mana ia o le whaitau le. Whaitau atu le tusi le. E le whale a le tusi le a ruta. Ai o le ua o whitau ia malo whanongo atu pokalame matango pie. Ia i lo. O te au mai ala tina le ia ruta le nei tai au. Ono nā lofa whamaoni i le tina au lo lua o Naomi. E mo i ele o son tina. Ai e te au atu mai le tātou wola faltino. E sele mana ia ele whailonga ina ia se tangata po le winga o lau whamtalanga fuilalea. Ele o manatu ia ele o son tina. Na whanau mai ai tulou. Ai o lai manatu ia ile alofa. Ona o lana tane o le tina o lana tane. Ia te aula ia se awa onga tau. E tau o tatou alofa. I so se tina, so se tangata. Awa tatou te whailonga ina tangata. Ia moni foi lo alofa le tina o lo tolua. Po lo tina po ai lava se tina. Ia moni alo alofa. Moni o le alofa le nei tina o ruta. O le ana la o ama
male tina si on tolu le ana o ai ketrem ia le ana maua foi ia faman yanga mai ia Naomi ia o la utala no atu lea ia o le tina le ne yasu ai falitua reti ia ma pena foi na ia le anga le o le tua ia te o falitua awane ma vai fa unga le tua ia te o so stai e tu la ia e fola la na fionga o lua maltama fa fianga e momole atu foi eu lo fanga mo tato po kalame nei fa manvia lava le tua ia te o falitua po kalame matango fia ia solua taitasi ia mai se foi o le mamanu mo le paia o fa fonga mai ai mai se lava le sa tinalo manai tato mawa se aso fia ave tato on tina lo fa maoni io so se ta ai sili lava ona tato alofa ile atua malona finangalo ave tato on tina e ola to tato ainga ai mai se o ekalesia kawali tautua ina o le atua malona finangalo ia ele suafo Yesu amen ma amen tai lava mo le ava noa lava tele lava vi ia le li e ngona lava le fia mal fa tai pa anga e tia fo le loto le nei tai o lo fa longo atu ia tu sa noanga fa tele sa o le tina tra morning fa maoni awa o I foi pe ona o avati te tono o tatou ainga o le valea o e pe ona o mai te tono o tatou ainga o taito o lua o tatou whanau a lo o halolofa ia te tatou e se le maneia o i whamanatu le leimo o tatou ainga a lo o mai e fo te tono le tuspa ia wha te inga mātango fie e sāwa vali ei i tatou whaftai lava mo le vala awai mana tu o le talanina pere tatou telefoni e whapena na e sau no mai ta lofa lava malulu atu ia o le talaina ta telefoni pa au mai fa ali mai sau finangalo pe ona watu mana ia e le leilo wala au mai awa e ta ua ia o le nei aso tina ai sea ai o le a fo i sea o onga i se tasi o tina mai tono le tuspa ia malo fo i a langona i le tu fa le nganga e tai mua ina ai pe ona ufai tau ina mai lava le amatanga o le finangalo lava o le atua ina ia le tina e ese le tāua i tātou ese le manaia a e nofo ma e mawhauwhau ia e te whapeane e ese le alofa o le atua au ngā tūpulanga ma vai asu le au ngā tūpulanga e tulau lava e uma fo ilo au ngā tūpulanga tūla i maisau ai wha wawa le alofa o le atua e whapena na tau aveina i tina i lofo i ainga wa esi la fia lo soifuane ma lo uola nei Samoa o tātou tua a na i o tātou tina na o ao whaasino tūtalinga fisosoani o lewa e tau aveina mai o lewa e o mai o whailo ainga o whapena na e tūwhat monisi o tātou o iei o tō walo ma lau whanau o iei o lātou ainga o whapena fu na o atu whawhitai iei i lea lofa o lea tua. Ai whapena fu on tātou sawa vali i iei lea ta mai e ta tau o na iei lea ta mai i le tina o le mea moni lava lea. Pai mai le fionga pa ia lea tua. Ai a whai wa lea i se poto i so o tau i nā o lea tuia i lea tua o na fua ina mai iei lea ia te oe. O le mea moni lava, a whai o tātou vai nisi o teimi. Pala au, sa ili le atua o ia e mai le fisosoani i ate o le tina. Ma ue whaalo te tele ai i tātou, le savalinga o lo tātou iei nei, a wā e whainga tā savalinga le o langa. Ai ma whai mea umai le li, o lea te talaina pele tātou telefoni. E mwhai ona e wala o mai ai, tu ina fwoi lo suafa le tātou se i le vai asa o mua. Mo se mea lo fatupe, ia e pe ona fuafua ina fu ele tui tepa i le ainga. Le whapena ai ona avatu pea le o le tina fu i whamaoni. Tātou i tātou whamaoni o havala au wina mai le atua. I tātou whamaoni o tātou te loto vai. O tātou te loto vai e i tātou whamaoni. O hafo inisi e meo ni meo tātou tau i o tātou ngutuma. Tulou lava.
o ni upu o tātou uofo ina atu ma tau la whaatino e tātou tutu wai a whaiwo e fola I lofa ma lo whaamaoni e tātou whaamaoni I I nei mea umalawa e ese lea lofa o lea tua ia te oe mā wana whaamanuianga ese tu ina mai mo I tātou I lea aso ma lea aso e mawhai e nei taimi ona e wala o mai whaasoa mai o le tina e whapena ona mātala o le tina I na tāleni e whapena ona whaongaina au le tanuina o au tāleni o mai e lea tua whaonga I te tono lo ainga whaonga I tono lo e kalesia whapena ona mana tua foi tele se fiong pa ia lea tua ia se sulu atu lo malamalama o le tina oe o le malamalama awane I tutuina lau la mepa matu I lalo a ia tutu matu I lunga e whape fea lea na te sila fia tātou ulanga o lo iei nei e whaia e oe le ami o le lei o le alofa o upu tātou te tautala ai o winga I le tonu o oe ma le uso atina I tonu le e kalesia o tonu le whaiwhai ngā luenga o nei mea umalawa e tātou te luai le alofa o le atua ai fina ngalo le atua e vea oe ma tina le malamalama e whai e le pōngisa e a whai e sulu se mōli le mea pōngisa tātou te whaia le tōsina ma iei o nai tamai manu nini I lava o le mea moni lea a ki nei se mōli whafu se mea pōngisa e te loa e o mai manu whapepepe ai e tōsina ma iei e whape nā e sila fia lava o le malamalama fo la se mea pōngisa ai tōsina iei le tangata e savali ai I le ala na ia a vea oe ma malamalama ia se sulu atu lo malamalama ina I whapena na tōsina ma iei nisi I lo fina ngalo kerisiano o le mea moni lea e whai ngofie lava o oe le tina e te taritonu I le atua o le tina e te savali I ala o le li e se sulu lo malamalama I lo walofa o tala e te whapena na e tu inatu o lau fisosoani o lo wanga le lei e le whatua ia pe o na o avatu. E whapena na tātou loa le alofa o le atua ma whaongaina lo soifua mo tātou wola tina. O le aso tina o se aso e tāua pe o na o avatu. Se le fofuanga a inga e toi whatepa lava I tātou tono le tusi pa ia. Ma le tele o tina wa o ina mai ai ma tufa ina mai ai li tia. E se le mana ia le nei tina na ia tutala le whai tutoa lona whale ma whaafe le tangata o le ali. E se le mana ia. E se le alofa o a mai I tātou. Iwe, e le whapea e o mai nise tu I lo whai tutoa. Ai ta pena e le atua le tele o taimi o awale ma whai on sulu atu lo mōli ma te tala lo loto e te alofa atua I stangata o lau te talo. Lau te talo le upfa ma whana. E sila whio, stasio ngā luenga o lo whapena o na o whaataunu wina. O le whasosoani lea I tala noa, o le counselling, o le whasosoani atu I tina, ma tamata. E ese le tāua, o te whawhitai lea lofa o le tu walo na o ta watu, o te le fia, e le whape o tala I atu pea, ale wingo le whamatalanga. O le alofa leo le atua, nisi o taimi o te tatalo, tama o le atonu lava le mea te taua na o whaia. O le ale whautuanga, o le ale upu o te avatu. O lo malamalama lea. O le malamalama leo le ali I wa amai I ate o e sulu o tuai I le mea o lo fina ngaluai le atua. E tofu I tātou mavala awina tina, o lo ainga maua le whapale pale ma le onusa. Ala amai o le tala tā telefoni e tātou minute lea, le tasi tātou wala au, lea o te titi umal tātou taimi. Do lua tātou wala au ia wa iai le nei tai au, ma le atu inatu mo le tātou se I le vai aso o mua. Ai whaftai mo e na wala au mai le nei tai au, la ngona lava le fia ma le whaftai. Pea na o avatu. O I tātou umalawa o tina, e tātou te utu vai I le vai o le ola. O Yesu Kiriso lea. O ia o le vai o le ola. E te utu vai ma o utu vai. Ina ia tātou mali lia ai. I le tū whaaleanganga. O ni tātou malo losi ai lea.
e te alua tu e whaile ngā luenga a le atua. Lo wala ui e le whapena o ele tulau lava. Le whapena to o lua le whaiwhi au, o le whale tua le whaiwhi au, e le whapena o e mau tofi, i tonu le ngā luenga a le atua, le ai. O i tātou uma lava tina, tātou uma o a vā, pe o nā o mai le fiong pa ia le atua. O oe le nā, o e la fafine o le atua e whaongaina oe e le atua i so o se awala. Te le tina, te fia ma sena o walu i lotua, tina tala vou. Tula i mai, la unga le upu o le atua. O ai o whaanganganaina, o le alofa o le atua whaanganaina i nei tangata, pe o na tuina mai i le nei tai au, le upu o le atua tātou te avati tātou te tu wha iai. Ia o leo whaalia mali fina ngalo o le atua mo i tātou. To lua tātou wala au wha mo lava whonga mua. O tātou wala au to lua na wala au maili nei tai au. E o le atu ina atu o la swafa mo le tātou sei. I le vai sa o mua. La wha pēnā fu into le wha awawina ai le tātou purkalame. Ai wha aftai tele lava i le tamā ma le tina. Wha aftai tele lava i lo lua wala au mai. E se le mātango fie o upu whalai au, o le fisoswani ma le funga ina mai le whatawaina o le tina, ma wala awina i tono o tātou aina. Pion o watu le eise tina e whatawaa le fina ngalo a lofa o le atua. Mana tua na filifili lava oe maa ua le atua mai le amatanga. Ese o tātou wala awina pe ona o watu. Ai o oe maa o i tātou o a whawhine o le atua. E whaongaina umalawa i tātou e le atua i so se awala. Meise o te tonu o tātou ainga. Peo na iele por kalame ale tau tepa i le ainga. Ia whaaftai tele lava whamanuia le atua i lo ainga le neiva e sa. Pe lava no wat a tasi lava se ainga. Ua o te iele whi awo le nei aso. Ia whamanuia le atua. E talo iele file mua le li i tonu i o tau pā. Simon finangalo lo fole atua te itai lo tau soifua le nāwai e sa. Ia tau i fwoi se whapoponga tātou por kalame o tau te pai le ainga. Ai mole nei taimi, mana tua, o le atua, o le tamā ia o ainga umalava. Whaftai tele lava lau sunga fonga mua, whamanuia le atua, tiu te o tutoe o le nei aso, a pena fo i le pa ia mana mamalu o le au whainga wenga le Radio Samoa. Me se lau whafonga tāpua i Samoa. In this update, the Prime Minister says he's working closely with industry in case we need to move to Phase 2 of the fuel plan. It includes relaxing truckload limits and letting freight move at off-peak times. Christopher Luxon says it's all common sense. We should be open to removing those restrictions if it means more efficiency and that we can get product around the country. And Christopher Luxon has defended his decision to pull out of his weekly appearance on TVNZ's Breakfast, claiming he remains more accessible than many other world leaders. Luxon says many international leaders only front media on a case-by-case basis. He says his move isn't any different to those of some of his predecessors. That's no different from what previous Prime Ministers have done. I think Bolger cancelled press conferences. I think Key and Ardern made decisions about where they would go on. State Highway 1 through the Desert Road is now reopened after an overnight crash which killed 3 people. The car the 3 people were in collided with a tanker truck just north of Waihuru. The truck driver has moderate injuries. Police say initial inquiries show the car likely crossed the centre line before the crash. A woman's been found dead in a Wellington apartment overnight. Police attended the scene on Abel Smith Street around 6 p.m. yesterday. They're treating the death as unexplained. And a large blaze is burning in West Auckland, sending black smoke billowing over the city. Images show fire engines at the scene with flames erupting from a large building. Fire and emergency have been approached for comment. King Charles and Queen Camilla are having tea with the Trumps at the White House as they begin their US state visit. Federated Farmers says the free trade agreement with India is fantastic news for farmers, growers and all of New Zealand. The deal's been signed in New Delhi, reducing or eliminating tariffs on 95% of exports to the world's most populous country.
And homegrown festivals found new roots, confirming it's staying in Hamilton for another year. Loyal fan tickets go on sale from today. That's news. In sport, former Black Cap Jeff Allett has been appointed New Zealand Cricket CEO. The ex-fast bowler turned administrator served as NZC's General Manager of Cricket from 2008 to 2010 and Board Director between 2013 and 2021. Allett is currently the Executive Director of export company Quality NZ. British boxers Anthony Joshua and Tyson Fury have agreed to meet in a long-awaited bout later this year. Promoter Eddie Hearn has announced both former two-time world heavyweight champions have agreed to terms. While a date or venue has not been announced, Hearn has previously suggested it could be in November and screened on Netflix. Despite years of negotiations and false starts, a fight between the pair has never materialised. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. If you feel more na rento se fai lo antula na fa bito mo le masina anto a perila a fa mai na sta vale ya soyono e mo fu ai le aso ele tongi e tasi lo fa ye foi le fa ma venga e se fulu 5% e pa u ele tongi so se ta vale po le ala vale umi e te fa ngai nai e ba fa yo no pikile ta vale mele vale le fa le olo ma fangali fa pelo tanto ofisa au tu ya la fua pe mo le te foi le fa le tali malo olo e fa mo tu ai ai inga fa bitoa lo ye le tanto insurance cover e te fili mai ai ina le tupu se fala velave a olo o ye le fa mama venga e ye le tanto account in New Zealand pe la fo sao fo ile Moana Rentals e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi na olo sa modi si fam talanga vala au le Pacific Easy ile ovolu se la o tasio no po numero ma sani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa ma le lufi tu ono fitu iva valu fa matalo sanga e transfer o ile Moana pe asisiane le tanto Facebook o le Moana Rentals po le tanto upenga tawhai langi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo tatu cashback a matatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu citycars.nz. Talo falava o lo'o ingoa o nei mai MSL training. O e mo o mia singa luenga I le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo, e mawhai ona fisosoani atu le MSL training. O lo'o iei la mātou au fisosoani e tai malango ina oe, ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa ma se tutongi. Asiasi mai I le msltraining.co.nz pe vala au mai I le ovalu se lau, lua wha, tolu walu. Lolo manai e amata I nei. Le VS Dental. O mo mienu ni fufapia mama papa. A waloa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veli mai loa le VS Dental I le olua lua. O no. O. Olua lua. O no. O. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. Langi atua
na pa Samoa Tina Ulutai aulena ele ifaya pua e ele mafua ana olau tiute le lango sua ele tama ile fea mainga ole aina ai tangi ai male fa no ile teleo la la tanga le vai malalo male sawai na otina I ainga aua lota ua oia o sei sili ona vai oia o se lango sua ai le o se polonga ile ainga le ina ilau atina uata uta ua Samoa olo o tu sia setina lele sililona tawi penina awane ingalo le tama o ia ole ole ainga o sia lango sua e taula wai se mafutana Samoa, kasilima ivokuru amo. Lewa se fuluma le familu te ko tre nei le to live se fuluma le tasi le ri fo I vai ngol te le ri ole asolua solus fuluma le vanu de ole masina o a perila lua fe lua ono malo le sui fuluma wia malangi mai lo to pa I malo to malu e le ri fo I so forward to olia la fa I wa so le ri masino a perila ole a to lo ina le ile so tofi ole ri fo I va so po talatu taya io. Ja, en maar lole hallo so voor ik gaan wenga tjutje me fai van lo filima
e langa te fui leo le awina tu leo nei tātou wala mo whanau i a onga i le rei fo i vei aso pupu i le mai ai o le aso malolo o le Anzac Day i le aso ana nafi. Ja, na mai le fai un ol vei aso le pa i le silasi o le tātou o turu tālo si o le dasa mo se teimi e te manolo ai. Ja, mai le te leo au ngā luenga tūte ma whaiva lo whirima. Ja, me sei lava lo masawa kui I wha mai mau pengi singiangi Ia, e le tau nei o le vaua au mai sui le se ma le vitaringa ia te tia e mo buona moli le wha malo mo le wha mtai e le sunga le wao ia te vahima le fiongwhi a ngalmalmane na ngalmalmane na Tasha. Ia mo le tau maftanga mai le tau na le lasi uli me fo ia stemi le mawantu o le utatu maftai se uli ele tulai lua i le awaudio le so lona winga. Ia o le ami mai lumal porkala mergangi fo faiva mo le fionga iali antau savea. Ia se ia uli ele tula e ono i le fiafiana e le mai tau mantu i fofu. O le mkwambanga i o le sulu mai ave o le la i le reifo i tai au fau e wha popo i aso lo tau soifua ia malo mātu wola vi ele lo fo leo tua o tātou toi whiloa i lumau nu ai leo tua nu le reifo i vei aso fau ia e mi se i o le wha i unga o le rima sino a perila ia e tali le masino lo na lima o le rito sanga le masino me ia ma le aso sauti nai le rawa i aso fupe a tātou au lia le aso se fulu o le masina o me e pe ona o le afa ma tu ina fo le santi dai le ia tau sang vave so le alu aso le ia o le tau sanga so le umian tanto kilisi masi makar kausanga fo ele a onga le fa now ia al wi fo ia ifo ia so le aso malim to tu manu malo ia o le li fa o le ni masino a perila ia le walu mana ile santi na ia uma koronga fa kalila sfanga o kupu sa o sa le salto ia marka ko si singa fu ai sa mo e onno sfulmar fa ia ia tau sanga talo de tuto tasi le tanto malo mai pu lenga foi le mano ni sila na tau sanga le mai ai o le taua lona lua lona sol ia e yungi lo foi ka ko ngolo foi ia po angi fu fuanga e fai i le fai ungole ni tau sanga ia wa afalor ka sanga pe ia le monmak ia le want to avoid le ia you like au koso ia onga ka ko karango foi le te wila i sa mo umarnga so koi ia me le roko ka maiki so koi masuenga ia ola nga kongi ku wana onga kirisimasi ia koe a maka fuilai ia e fa malo le fa malo to foi le tua ia eti fui mo McCarthy ia mo leo dangana le porkalame o le toitepa i le ainga to lua i la ui ana vala o mail tauni ia le utu ulu swafa tono se i le fai le dava i sfo ia banta tu o le fo i le lo famalanga le yo le tu o lo wi tona va vela vala o mail ve so fo fai lo le ia ka ko se inga po yo to le la manu ba lo i dai me alofa o le ta pena mai el fa tu ia e timal sungal fe ia Reverend Alessandra McCarthy yo ia lona winga i telefilm si ala le porkalamena o lefo o le toi te pale ainga le vai so fo ia talo si o la o tu ia o toi o la tanto le tio foi le fa ngol ta vale ia toi o la malaula au le fale wal te mine yo la fa wa wina pe ia le fa tino ina nga wenga o le mafuanga na o la toi la le tio e pe o na masani o le fa funga mi o le o la ka ko afu Facebook mo le YouTube ia anto ai foi malunga lo penga te fa ilang ale tanto wala leo le radio Samo Tasilima Ivan Tolu mo initially poti i le taiauni o le famai o le le mu ina i le anga iatu le au ki lani sisifo famai i le pitonu leo Glendine o antu i le se fa se fulu mo tupu ia le au fui mu ma le se fulu fa ia loli fui mu o lo fa pele o tamo fai e tine se mu te le lava o lo fa pele o nalia e mai nai au ki lani sifo pe tu san leo le town se fulu le town le na tu la i mai le na mu tele e na le tolu cruise sa fa pele o nga i ti ai e ma le helicopter to tele la to na vala wat e pita ia anta lo le fast fulu ka bre fui mu e le ska mai mu la le mu le for mai na o antu ia le afo ia le third alarm level ia mai lo manisia o tine mu
mai pi tonu i o Glen Eden o Henderson, Te Aratu, Titirangi, Auckland City, Avondale, West Harbour, Mount Roscoe, Magrayland. Ia o le au fui mo umanga le wanga ia tina e te mawhai e tina ia le mua. O le neimu o lo va pele o na tūlai mai nai le pitonu o Glen Dean. Ia maa e va a iere kimringi. Makua uli va solo antoa. Ia le anga i mai i lunga o le asu i le fui no whanga e pe o le tūlai mai ai. Ia le neimu. E le se si o ma wele soifua. Ia maa e fōlinga mai fui le o se afu. O se no whanga. Ia e iei mangi loti masalo se warehouse le tupu mai elfa le tonu le mule le ni vaenga o le taiau ia mai mo ilato ia ona yanga ia tupe ala la ina Glendin ia o le mafuanga na wale nga pisi va solo anko ia tavole fui mu ina le ni vaenga o le taiau ia o le onisida vaenga mo lo si le fia ai o le sonna sol o le funga kom whakakani e pingi ali il preskengi o Amerikani sole. Ma kau kia hui ko inga me va peni. Le la ua mawai leo le ula le na whaia le ngai o inga leo le toma whai. Ia o la e whai le tina. O la e whai le toma tanga le li prestene ma le to telo ilato. Le na iai le fui wha moe i Amerika. Ia e sa ule kala sole. O le pāpā o whanari pe o le. Io e pio le pā whanga vili le whangarenga pā mai ei. A lo wha pe mai ei. O le ali e tolu sfulma le tasi tau sanga le matua. E suafa ia Cole Thomas Allen. O le atula i nei lumo le wha sinonga i mōlianga. O le tau mawhaia lea. E whasioti ia le li prestene o Amerika. Ia e pei on ta ua maile i li poti i le so. Ia tolu suma just tau sanga whaisila i kiki o ngaka. En whamina amata mai i me fui eo o mo meo ta longa le whaanga i ele whana. Lona whaanga ule malie. Ia o nā lua i alua i lea. Ia wha i loa i lona ainga. Ua makua o ko makua le fia lau. I le pūlenga ma le administration o lo whaantau taia. E le li presidente ia Donald Trump palanga au whainga aluenga. Ia ma fuanga lalena. Le wālua kua i leani. Ia mau sofa ia le mele sa fa ia le tina. Ia ai walaki. O le vave o le mingo ia le afo. Secret Service. Ia ma le FBI renga iei o. Ia o se tala na makau kia kile me kupu mea o kouri ia Amerika. Ia ai ma lo le vale o sai ma lo le fa ma lo si. Le ding vaenga o le tai. O le aso le kau warkanga mea. Ioi. Los fulmal no miru te te ai los fulmal tasina ma ile fa o le veaso. Talo si o le da sa mo se tengi te manolo ai. Wala menga ka wala so manolo fai e sina koma fai sina manolo fa manolo leilo ma fofa Nino te o seloi asiwa uanga oi oi lo fa ape e ualoi loi suiti sua malie pe o se poi Siva uanga oi oi lo fa ape e ualoi loi suiti sua malie pe yo se poi awe rata lupe awe tangi awe ulo tolea tawina fa ape le pele minoi Luina uta imoto otua lo uofisa esu e mai so ufa amalu mai nela so ia ente alufa ala we nata lupe awe tangi awe olo tolea tawina fa apele pele minoi
O tau sai Lisa Taavali, a whio mai loa I le Aloha Cars I Wiri. Le eise te posi mo mia, a palai nei ma maua I le tali. Tali so se lai sene ai iaia e inga whapitoa. Pala au mai lo tina o le Aloha Cars. I le ovalu se lau, fitu ono valu, ono o valu. Pea si asima I le lua lima valu, Roscommon Road, Manurewa. Au kilani wa esa au ni. A whio mai loa le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa li'i tamai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no whangai tasi. A whio mai mawhailo mai le Harrison's 20 e toa si ai le 20% mai uloha ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama papa. A waloa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental I le o lua lua. O no. O. O lua lua. O no. O. Noivo tu, amo.
Le toi langi na mai na le tia ma ole fantunga soleanga le ding fo itu sanga lua fe lua noa se le mana yo le toi langi na ma le toi tu wina ya o nei fantunga tu waina ya sola le ding fo even jang mo le teknologi le husa ya mo sa wala ai le wa ye sole ele fa ka fa ke fa ya ko jako ele make sure you're kind to each other, enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of sanga on the tattoo I've only. Talusi on the wing, I'm a sissy ne ilove. Fai malfaite, ting, and we malfauto. Tell on the fatasi my manuia, me uma. I fight with my fam, passing it to my mata. I've I used to boss if it ain't money, may your matter. I want if I mang kolokila no le time sa ope over my love pay I le mali o lo mana o. Tikile usope ane I sana lifi. Fau to ya anko pe afisi fi. Ia eli ma foa I laulani si. Ma o tu fa samo ale au ingilisi. Let's go. Fai famalo lo si topile nei asso au fa ai ito sofia au mo ile nei ngalo sono vi inga au tato fai famalo lo si topile nei asso au fa ai ito sofia au manava fifia Moi, awole fosia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si titi tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awo. O tu si pasi sa ile ile ngalwe. Olo ngalwe fuia ilo tutongi. Olo sa ile pole so singalwe. Ele ole tu si pasia ole tango tu fa mauni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sape no tili ta fa palani. Ata fa mauni atu le tu no ti me fa el masani. Ete ete tu etangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. E mano ye no ne e to e malu ye ni langi. Wow. Tato famalo lo si topile nei asso au fa ai
tau safia o ai le nei ngalo sana vi inga au e tato tau fai famano lo si dobile nei aso au e fa ai tau safia mano fifiang yo la mai ano afai ua yo o no tongi sele longa lu mal fa mauni fa te ala tau la na fai leo fuanga ma bana tu samo la fa somo se fa moli fai lo singa masani male oli toi tu foi mana vai so ini loli I say yo foi la ile aso tongi fa tata fa uma au fa ya la mai foi samsongi au ai te ai ina le se oli e se tu se apu e fa ali mai pa umoli mawalo la unga luenga ko anga i kakalo loko mawalalo au ai ke chiki e fa alo ko anga i fasili ma vavela ua au ai ke popole fua o i se me au fa inga luenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e unga e se le so enga lo pase au le i mawalo pi le fa yo lo tax ai le i mawo pepa ai so mai e relax waka kau unga pase me malo i lo pe sau ship au e te tafau vai oi i tuli le usu mai taiau back ship au e te tafau vai oi i tuli le usu mai taiau mai akile ni skali e kau i skivi oi falangi musika sikamali ile so i fefiloi kame kisasi o kilang e tato tau fai famano lo si dobile nei aso au fa ai tau safia mo ile nei ngalo sono inga tau fai tato tau fai famano lo si dobile nei aso au fa ai tau safia mano fifia fa aita o e seisi ia e ono sa i teisi o alo le lo tama wala lo a malu i fale malu fofo au fainga luenga fea lo fani mata utile na kamupani e amu ile na pule siri ele so ona fire say si se amu ele na pule siri ele tai fica e say si ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo e, talo fala. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fumu le fitu Januari, lua o lua tolu. Ile tasi le au li famo moe tau nuu i au kilani. Ile fitu ile afiafi. Uma le lua i tula. O le matu whainga malanga i lunga le vaini minimo. Wa matu ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa matu vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whata milo i ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuai i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai ona matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo. A whata tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō luama si au whanau. Ai u whalongo atu whapea le. Whamatalanga.
Ale to ina palangi sa mano nofu fatasi ilungole mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilava ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua fa ipo lua sama le toru. Fai mai na fa tua Abrahamo i le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liule mato vaanga i Christ tete, na mato tula o ele manuia. O le alava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ele mafai, ona famata.
malilo loto mai le pesena le anointed praise le ni vainga o le tai au tolunga tuai e ale porkala mena le limo oima mo tanto umalava e pe ona fonga tu muta breina e le sungal fe au ya pastor solilo longa le anto mo si fa ponga e le fiana nei o le wan to is futolo midute o le tale o le tulai fun malu dance fulo o le toe au da tolo tanto tala mai angal balbana utanga vai tipi au tanga vai e pe ora fa fonga ye le tai au ana leila. A whaia lo o iai la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta whaate kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Aua le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moale nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. Ole finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatua tuanga I le kaseti. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu, ono fitu lima fitu. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua moale nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. Ole finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Radio Samoa.
fai po o fea ua fai ai Ae popo lelo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai o ona Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala ua lia I mai Ua goto le fetua Ua lele mama Motu si alo upale Ua mota e ao Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala ua lia I mai Ua goto le fetua Ua lele mama Motu si alo upale Ua mota e ao
whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. E whātalo whero tātu o tunu o de nei fo i asa fau, tala mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O le alite taideo leo po se police inspector, ilem tanga ruenga o leo i New Zealand le sunga ia se Missy James Jimmy Patea. O se tama whanau o le tātu o tunu o whiriwhiri nei e na te teitaia. Le ngā ruenga leo e to alima mai New Zealand le awhea ngai ma se ngā ruenga whesoa soani. I to tonu o mtanga ruenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina i lo tātu o tunu. O leo o whaelo i se li poti ale nusi pepa o le Sunday Samoan. O le anga rurua ia leo mai au te roa. I se porokalame wa whaipa anga ai le malo New Zealand ma le malo Samoa. Ai anga i tonu lea i le ngā ruenga wha leo. O se porokalame na afua mai se tālo sanga, alo tātou malo. O le masina fau o me wa wha moe. E amata ngā rurua ai le teitai leo ia se Missy James Patea ma le na vaenga e wha leia. Le au nanga wha leo i Samoa ma le wha moe. O le asi tia ma ausi ai se isi la asanga mawalunga, i le whaatinonga o lea au nanga tā ua i lo tātu utino. O le teitai leo ia se Missy James Patea na so i fua e Samoa, ai na tu ua lo tātu utino mo New Zealand o la ititi, pei tai o lona whiriwhiria, o mawailo na avanoa e toi taliu mai, e ngalue i Samoa. O le amatanga o ngā luenga masani o le neiva yaso, na amata whaasaini ai tangata le tu malo sa fata. Ina ia whaamauture tu ina i ai o le tu whangata i afe se lautala. Mai le tau i se 4 miliona mai le malo New Zealand. E mafua le manua uangoto i ngata i fale o lea i tu malo. O lea solulu o le vai aso nei ua fua e mai ai. Ona whaasaini umatangata le tu malo. Ona tu ina atu leo latu se leni a latu teu ngā tupe. O lo i whale tupe ese le tino. O whailoi e wala o whaasara launga le malo i le leitio ma le televise. O i la tau e leini teu ngā tupe. E ma whai o na ave la tau se leini teu ngā tupe se isi tangata. Pei ta i e mana o mia se tusi e wha amau ni ai le marienga o le tangata e ana le teu ngā tupe. O le a teu i ai lana se leni. O lo au fia foi i le tufanga o lea whaamurianga tau tupe i le tau i se 4 miliona. I la tau o li tu malo sa fata o lo ngā rurue, i ngā ruenga wha vai teimi New Zealand ma Australia, wha pefo i la tau lo ngā rurue i Amerika Samoa. O leo wailu manei o le wha amsinonga wha i tu malo, se talo sanga lo i a leo lo fina wina morianga se furu iwa o Lise Schmidt, ina ia talia o se vaenga o maua leo, le wha amtalanga tusia papali i sia fi keo ua maliu, le whaamtalanga lea na tu ina atu i leo. O morianga leo o lo tua i ai Lise, i lo na whaio ni whaamtalanga le sa o male le moni. Ini tua inga i le iai leo ni a fianga o le sa avea mapale mia. Le fionga ia fia mena o mi mata afa i le mariu o le tamaita i polofesa, o Dr. Caroline Sina Vaiana Garbert. O le tusia Lise na tu ina atu i leo le malo ma le sa avea makomasina o leo, o lo o wha i lo ai ia tua inga. O le asfraile nei e toi o atuai le whaamasinonga whai tū malo le tālo sanga leo. Mo se tali le lo ia lo tūla i mo le ua molia. O papali i sia fi keo le peo na si le fia sa molia. I le maliu o le tamaita i polofesa. Ai na maliu o ia le masina a mato le nei tau sanga. A o ilalo le vai ngā leo. E wha tali ai le lauina o se wha ai unga o su enga i morianga sa tua i ai. O le mafuanga leo le tāro sanga lo ia leo i le whaamsinonga. Ina ia talia le whaonga ina o le whaamtalanga tusia papali e a vea o se tasi o ana mori mau au tū. O le whontanga whawao maloa tunu a sia ma le Pasifika e au fiai lo tātu o tunu. A tunu ia lo i tutonu o le li o malolo o vea masui. O le whalaptonga o whaatoanga matau mawhalalolangi i le FAO. O lea whontanga sa fufola ai ele minstau whaatoanga ma whainga whaiva. Le fionga fui maono mai awa tito a safo. Le tūlanga la tamai o lo i aile ati na e o whaatoanga i Samoa, whapea whainga whaiva. A toa ai fwoi ma le tūlanga o i aita penanga aru mamao. Ina ia mauti noa ia lava i le tūlanga ngawhatia tau mawhai lo tātu utano.
O whailo ai se pepa o whaamtalanga i le ngata ina wholosia ai e le Minster, ia vaenga uma, aina ia whailo ai fo i malu i tau o lo o whenga i Samoa. Sa ia whailo ai fo i ngai o inga uma lo o whatino, ina ia lava tā pena le tātu o tanu ilu i tau whaasino le i suinga o le tau mo na a fianga, i la tina e o whaatoanga ma whai ngā whaiva, whapea i whinga whaavai ua whaata oto le tātu malo, e whaafetau i ai i alu i tau. Sa malanga le fionga le Minster ma le tamaitai ofisa sili, o le pūlenga le mtanga ruenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, le fionga a whamasanga taimali e tane matatu mua. Sa usuia lea fono whaale tausanga i le atunuu o Brunei. O le masia tuai o le aula ka pipa i a Samoa i le taamisanga whaavao malo a le Pasifika i lea tā longa. O whesoso ni airo tātou malo i le whaatupeina o lea au masia le atunuu. Se la uonus furuli maafe tā lale foa i le malo o whaamaunia i le kāpeneta. O tau vanga whaavao malo i so se tā longa o lo whai ma ave fua a Samoa o lo o whaamatu i ai whesoso ni tau tupe. E pei fo i o le ipo le lolangi le tā longa si i ua me mamafa o lo tali malo ai Samoa i le nei vā yaso. Tala i o le nei yaso, Sa lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Le dawe fa funga ile to e dan tu le tatu tala mai Samoa ile dia woli e pe ona funga dan tu tapa ina le funga yangal malbana au tanga via TP au tanga via la vele to fa funga ile sia na nei tu lai fitu ile to ala Radio Samoa abo tu bringi on le vangle tatu tala le tau le somla so antaiao mo au kilani mo Samoa pe ona o le official va in tau mo lo si le fia Fenga ye foi le tru ma finga mano longa ma vai ainga o le ia woli o le so lua. Pa me o le so ia o le sa pu o le tai ona li la pita i o le ana falling mai. E langi le le tawi le so pa mai. E ono ia na i wanga mai temi le woli ma tele le tu i ma tu o fanga poroa so viliangi mai le so. E mai le tu i ma tu i sa e mai temi o le woli. O le mawhanawhana o le deia so lua mo au ki lani a lua se fulu tikeri o le manui i po adane i se fulu malatasi tikeri a ngoto le la i le to i se fulu malaiva miru te le tulai ono i le fiafiana nei. O le venga mala soa tai au e o soane le la i le to i tolu miru te le tulai fitu i le tai au. O mai e langi le le tau sa vili mali tu i se sae e feo lolo langi mai teimi o le a wauli. Ewa talafan tu i lole lo tātu uturu i Samoa ma no ngā rue ma no whai o le whaiva o le venga nei le tātu tala o le taumo o tau i le so. A winga o le taumo Samoa o Savili o le mata apolu o Savilia mai sasae o lo fitia i pēha Samoa a tasi ei maamarai timu e a fia i le tunu i ni siu tengi. O le tala fia le ini fautuanga po ni lapta inga o wha malusia mo laufuru a uma o Samoa i le so o lona winga ngai sikia ka ko i Samoa. E a whamai winga o le tawi le so e fitia sa vaenga o le langi a omarai timpo po i nisi o vaenga pita i ele lei winga o le tau o le venga mo le aso ante mo Samoa o le a le lei winga o le tau se i vangarai ia nai timu e taimi e angi mai e Savili o le tulanga nai piori e winga o le tau le nei vaenga o le aso ia mo i tanto i au kilani ma Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vai aso, lua vai aso,
Pe tai masina o le Sleek Cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tāpena le au whaingaluenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso mai le sifulu i le tai au angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute. Vili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Le Shine Dental, lau whale whaini fo wha moina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great North Road Manukau, Bevili mai le 2 ono whawha, 2 ono whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. So tasi minuto te le sfulma le lua ia talo sio le dawa mau sina tamo ftanga e wale fa wo widale o ngā wenga stimule o joy mamau musika mo vai ai ngā mawhinga malo longa mai ngā wenga tutu mawhiva lo filima tau a mantau le ringvea spopo le vea sa muli foi o le rimasino a perila tali tali ai e ale masino me shaso le deia ringa soa o inge kirua share lau lati what is on a share get for I fai nei sau lunch ma kwai fa po pongar ki poki vai vela la ko fa kumur fang susu foi le ko kampangi yang e kango kolone ma kwai fa suka ia sua mari pangasi o langa e papa u e tau fono lo ie afu si o fale o tau patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua te wha atu i le a onga e whai uma e tamaiti o uponga i le uli o si o upa ma o uwai e papala i le namu o alofi vai ma fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa o le whai si o le moa o le whai wale au tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ulawa le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o si a upeni Masia upea tau ato le ie la sao iuta e tu si ai o le lafo le ie la sao iuta e tu si ai o le lafo
sila o la usikaili I le sesenga ae tau le whetaui I le fufusi o si o uofu ae Ae le ai oni o se wae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popo le vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Hello? Mom!
Ayo tutonu olo uloto Ole liyo na fe ai Ole fainga ole tama futanga na ona feo fewa ilava Ele itai yo ise tai mi esulu ina ise mama Sunga se ilonga ha e pasi Ola usu e na pe e te langa ono sai Fa ato atano no fomoi Ai ua mautino halo whaio o ile oti So a whaali sa o atu Lea lo famoni lea o te no fomau Ele o sa o fia tama matu Alo o fia manu malo ila o fatu E te tiulava e te whaali iwa na olo u ata mo u pati Wa ati lenga o to whaali lipe a uba ai atu e matangi E te tiulava e te to atuli ina ia suia ia winga whaali Te to fata whaoela u hani pe e te lila vatatari whaafita uli Baby awe keika, awa ngai o whika Ngā lua lo whai whāri a lu mai paika Te mao ia e masami a sore apa ngā sore hangi E ringa o se fia e te muarengi lalangi O le mafu angle ngā o whaari a ko winga leanga Te mao ia e masangi a soe so wai o le masa Awa a whai pui ringa o se whukausanga E lipkala i le o ke wha au le ai o nganga A o makiwa, ka lia a kele o kupe fia Ka lia le manguia, ka lia le mawhakia A o lea o vai aku ua lewanga e saumia Beli loma le mama, te kolo le manguia E te whiulanga e te whaali iwa na olo u ata mo u pati Wa ati lenga o to whaali lipe a uba ai atu e matangi E te whiulanga e te to atuli ina ia suia ia winga whaali Te to whata whaoela u hani pe e te lava tatari whaafita uli Kua o kia o ila ua mio ngā ia e whai au Sau e whai pare busu e wha au le kilo e whasia We make that story more excuse for wale pasia Kile o fulanga le kau mu i sea Ovolo mai so salo se kuia lo inga inga Whapare male pea oe inga ngiwhai pe mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngā kai nungo kapa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngā kamaka Ki kele a pesenga ia e makua i le uho Kau au ka lai kau whalili Ai e se lo o rufa whamao ia o ilo wow Yo! Ole asila tu baby lau si kaili O lau su e ngalea ua pasi Na o faita o e la u baby A o lea ua lewa na e sauni Wa o wila o e ua sili Wa sa o hale tangata o fili Mo i o teleta solo muli O oyo lo utofi e o ile o ti
Shake it, 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 como es. Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Malaiva Bruto Nele July se fulu malelua i le rivaingo le awaulia talusia. O le dawa sao ia lota mafutanga ma tangasi o le ria awaulia. O le sulu o le ria sulusun malvalu o le riva sino a perila lua a felua ono a pipele moselansa. Ia moa singa i poki fo lele kaufaki ke ai le mole. Ma koe ma vau i to na i o le sana teni. Nga uma madia kwa ale sa wala menga ka wala mo fai mani lo a solua ile tau mlau danga nei el radio Samoa Tasilima Eva Tolu Amo tau mō le aso. O Yesu o le alefa ma le omega. Jesus, the Alpha
and the Omega. Faalinga lona mata upu mua a o lona foi upu e valu. O au le a lefa male o meka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua na soifua foi o le a fio mai. E ona le malosi umalava. O Yesu le a lefa male o meka. Jesus is the Alpha and the Omega. O se fetalainga tu usao le neia Yesu. Iana faalinga na faailoa ia Ioane i le motu o pātamo. O hau nei le a lefa male o meka. O loo soifua, o le a fio mai, o loo soifua fo, e ona le malosi umalava. O le a lefa, o le mataitusi mua lea o le ngangana e leni, po o le a i le ngangana whaaperetania. O le o meka, o le mataitusi muli lea o le ngangana a e leni, po o le sed i le ngangana whaaperetania. O lona o Yesu o le amatanga, o Yesu foi le ngataanga. O Yesu o le mua, o Yesu foi o le muli. O se ngangana faalinga, ua faaonga ina e Yesu iana faalinga ia Ioane i le motu o patam. E faailoa inai, le pule ao a le atua, o loo ia umia i ona a ao. O le pule ao a le atua, e pule i mea malava, e pule i atunuu, e pule i ta i o malo, e pule i tupu, e pule i tangata uma o le lalolangi. O le feauta ua o le a lefa male o meka. Na o Yesu, o loo ia te ia le malos, e whaato i lalo ina ai, ma e lalolangi, e ao fia ai ma satani. A e whaaea ina le tangata angasala, e whaatua matalitonu i lona suafa, i le malo le atua, po o le ola e whaavavau. Samoai, o Yesu, e amataina. O Yesu fo ai uina. O Yesu na amataina leola. O Yesu foi e fai uina le neiola. O le feau le nei e tā ua tele mō tangata kerisiano. E le fai uina le neiola ini pua ngā. E le fai uina le neiola i le toto masaa. E le fai uina le neiola i mea leanga i taua ma fe vai inga. Ua feta lai tu sao manino Yesu i ana faalinga. O au nei o le a lefa male o meka. O lona winga. Na a mataina e Yesu le ola nei. E faai uina foi e Yesu le neiola. O se fe au tāua. Mō tātou tangata whaatua i le atua. O loo tautua ma au auna i lona fina ngalo. E whaai uina le neiola. I le oli ma le pule ao a le atua. E whaai uina le neiola. I le fia ma le pese o le manu malo. E whaai uina le neiola. Ina ua fetalai mai Yesu pe a toe a fio mai. Au auna le ie ma le wha maun. Ulu fale maia i le fia o louari. Tātou fia. O le i unga o le neiola. O a awa lofa o le atua. O le pese o le manu malo.
o le pese o le vi inga, o le pese o le tala e le lei, e pule ao le atua i mea uma. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua, e whaai uina le nei ola, i ou a au alofa malau pule ao. O lau fio lava, o le a lefa, male o meka. Fisosoa ni maia ia mātou ngā luenga ma fe au, o le nei aso, e tonu male le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. su fonga mali na jala le nei man ta o le vainga le so ma le pese e le matau ti ma le fo fo ki le lo fo malanga le tu mo e ma le wata tu ai manu ai le o au mala o le wa joe sful maliva ma la familu jo na tale o link tu line tasi ya dal tasi o tala i vei fo dal tali ai le tanto filo in le so ma le fionga ya le ma ya va mai na vai le su yo le tanto wala leo e pe o ngalo mai sa mo ya wala vai le longo puili o lo topa ia malo o to malu
Mon semineo le onisireo tātou wha silsilanga o le utonu mai le official radio Samoa mo lo si la fia. O le tātou wha linga mua manatua le wha moe le Pasifika Open Day an tai au. Le aso lulua aso lusun mo le iwa o Aperila mai le se fulu le tai au a ngai I le lua I le awauli. O le a whaaturu I nai I tui o le fulu o le koviti ma le misela mo tangata mātua ma whanau. Whapeo so se tasi iai ngā singa se tū mau. O le a iai au ngā le tīnei mū leo ngā luenga la vea I le Auckland Council. Ia ma le hana noa I au nanga wha le soifua ma loloina I lea aso. A siasi I le whale ie. O le hato hone St. John's ia ma fisili mo esta tofi lau te vanga. E alu eilo suafa I le sei te ono manu malo ai I le pusa pi supo o kaukai se manga ia au. Failo tui o le fulupo o le koviti ia po le misela e le Pacifica Family Health Group e tu eilo suafa I le sei te ono manu malo ai I le anto o wha taunga o taumafa. E mawala taumafutanga ma mai le afo le sefulu e o le sefulu ma le tasi I le tai au a tai au mo I la tau e vave mai. E wadingalo ia to le Pacifica Open Day e le tuantusi o le iwa lima Browns Road I Manurewa po le Manurewa Netball Hall lewa lausi le fia le totele I totonu o au ki lani Southern Name. Ja, ma le tātou whaalinga lona lua manatua le Casa Beds and Appliances o lau whanga solo. Ia le tele o ala tō pau I seti moenga, seti no 4, TV, telefoni ma le tele o loa. Whaailoa iei nei whaafonga le Radio Samoa le rifa salonga. E maua aisa me alofa mai le Casa Beds and Appliances. A fiona loa I le whaafito wha Great South Road I Otahu. Po le tolo fito iwa Great North Road I Henderson. Walau iei le ovalu se lau lua lima whaavalu. Ovalu se lau lua lima whaavalu o omi le lua mo o tahuhu po le tasi mo Henderson. Now le visa nga o le tātou o nangana ale kako wafu palolona o le Casa Beds and Appliances ia wale tele o loana pe ona o ta ua o le temi lau toi se fulufitu minute o na tale o le tula e tasi Oso Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La voi amu so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe full cover. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwali. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Le VS Dental, o mo mienu ni fufapia mama papa, awa loa e tino fuai, e athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe, tele mai si whapitoa. Veni mai loa le VS Dental, I le o lua lua, o no, o lua lua, o no, o. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa. Yeehaw! Malo le soifua manuia le tatou atunuu ma le tatou polokalame masani lenei o le areto le ola malo lava le soifua o le fataoto o le mataupe 202 a o le fai upo e ono e faapea a o ia le tamaitusa ma lona ala a o ina toe ina lava o ia e le tea ese ai a le upu o le nei aso tapena lau whanau mo le ala o a ngai atu iai e ei whaupunga mana i lava whapea aua e te tapena ina le ala mo lau whanau
ai ta pena lau whanau mo le ala o lo o anga i atu iai. E tele nei mātua e alo lofa whawalea i lātou whanau. Tali tonu fo e whapena fo i ka ika. Oi o lo e mai mo mai. Tātou te manana o umalava. E whaia ia mea umalava ia e manana o ia tātou whanau le taimile nei. O isi fo i ua tā pena me fo i o le lumanga ia leile whaatauino se fale. Fale le ngeo se o kali. Ia o se ta vale. Ia o teu ngā tupe mo whanau le lumanai. O le whaongaina le lei o le whaonga le lei ina o le whanau. Ia onga whaamaoni ave ia onga tamaiti. Peitai, a whai ena o le paulina o le mea o lo e tā pena iai. O le itu wha le tino o lau whanau. E le se kiua pe le malu pui pui a toa foila. Lona lumanai. E mawhai na ia maua mea malawa i le tino le ki ka pengainga. Maua le poto. Ai a whai e te le ta penaina lona i tū whaaleanganga. E ala le i lau whausia o lona o langa i ala whaale atua. A oa o iai le finangalo le atua maala o le atua. O le iunga, o le a mawhai o na maunu mea malawa. Ia e te ta penaina mo lona lumanai. Pe a whailea, e le ai se soifua matau o lo walo i le tua. Whāteita inga, e maungungu mea umanga e ki whaia. Maununu le potonga te maua. Maununu lona a whape maa ngai sanga nganuenga i le lumanga e mafua mai lau ka penganga. E maungungu fo i le mele na, ma le kele o ngisi mele lei e ki ka penga iai. A wawhai mai tala tu spaia. O le matau i le tua, o le amatanga lea o le poto. Le poto o le wisdom le whapetania. Ai o le poto fo ile e lenga o le poko fo ile a oa oina. A o le poto pe ava ailtu spaia e loa i e lo watali i. O na whai ana whai unga tonu ma le sao i le soifuanga le nei. E le maua i le whale a onga le mele na. E le maua i seisi lava le mele na. Ai maua i le mafutanga a le tangata ma le atua e whanau mai i le soifua matau o le tama po le teine i le tua. So le upula fai merkala kuspa ia na whaitau ina le amatanga. A whai e kia o le tama e tusa maona ala. O le ale ala. O ala ia. O ala o le tua fai mai ao o ina toe ina lava o ia e le tea e siai. So le upula mo o le aso le nei fai mai le fionga o i le upu le nei tai au. Ta pena lau whanau mo le ala le anga ia keiloa e le mawhaia e lo watali po lo wafine le soifuanga le whaatali mai le ala le whaakali mai ai mawhai o ngai mawhaia pe a whai o se tama e ola e ua matau i le tua ma oa oina i ala o le tua e ke umakula o e mele o langa le nei ai ala e ola e lo watali ia ua se kiua longa o langa e mafua mai ona o le mafutanga ma le tua e ala i ala na ea o oina a o la ititi lona soifua le tua e le ai se ala e sili na se kiua mo mātou whanau ma se tapenanga e sili na taua o le a o oina o i lātou i o wala a matua e oia e le to e tea e se mai ai whawhitai e suf so soani na e mātou whanau. Amen. It's
Sempre con la guanzio lewa cioè fitu minuto na tale o lentula e tassi le rinvang o la woli e modern tulangang fa tsain le sunga le fefe ya pasta la fa le copa o le Assembly of God lanu I sovai mo le tanto wa por la me por la fa pongana o le por la me la reto le la mo ema o le rinvang o la woli la fa ona cioè mai ma mo se si ona fa ponga le timi masan e le woli anta o la fa le lentula tassi e mo tebringo la to mai di sino tanto fa linga fa silsilanga e mai no ma fio anga o ma futanga a inga mai kalesia e mi se foi I tuma loi tonu ni siladei e tumuan tu le tanto fa silsilanga mo mua o de ngalo sa lo minga o le tanto tusi o le songa fa tashima se lo minga o le vau filfili e ma wifi pengo sa mo sifo tutuila mamanua o nisi utala tu o Samoa o alanga upu o le matafa i o le matai le whainga o wha le lawe e pei o wha I poiponga ma liu le o siusinga o ainga pe sila whainga o Paolo o si I wha aloalo wha alanginga o I Kalesia ma le tele o le ngangana o wha alolonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa le Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue I Manukawe maua tuai e a Saulo Minga mo nisi wha mtalanga e leilo fia mai e le tanto tuantu si o le tolupa tolu ono Hobel Avenue Manukau e pe velau mai le lua ono lua tasi lima I tolu lua ono lua tasi lima I tolu petra iane e lungo le tanto penga te whai langi o le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz e whai mai e lau oka whaafutai o le isia tātou whaasilsilanga mai le tūman lo o si umu. O le a e ia I whale ula le sau whainga le tupu. Ma mapua ne ia I antu papa I lau futi. Ma papa ele. A wā o le toainga ia o au. O le toainga foi o ainga tupu uma o Samoa. Ma taute le toi savalia foi le avai loa. Naulua I asa ai papa o Samoa antoa. Ai fua le leo e pei o le upu e fai I le mauta o le tui manua. A wae whainga tāla u wha sausanga Samoa o le ama mala. Ma tau te wha tulo wantu I au auna tutofia le tua. Wha tulo wantu foi le paia o Samoa. Mai le tai Samoa le tui manua se ia pa ia le tai ula ula o nā whanua. Mai malai tele se ia pa ia fili mapule tu. O pa ia foi o Samoa. E le ngafa taule mai nai se whaatalanga. Tulau lava. Ai whapito o ngafa le nei whaasilsilanga I tupu mai o paola mangafa e manuai le nei tumalo si umu. O lo alalama papa au I sini au se talia. O le paia wā sa sumua male ainga e lua. Maliu mai tuu male ainga sa tuu. Le fale lua o tula fale fofonga o le alantaua. O tai le uo ma le fale tolu. O se upu mai mulivai ma mauto tofinga ua taunu nei I sini New South Wales e ale tusi whaaloalo mai ale tātou tumalo mai Samoa o lea tālo whaaloalo tuai tupu mai ai maise o paola mangafa e manuai le rei tumalo si umu o lo alalama papa au I sini au se talia. O lea whaia le tātou whono tanga I lea asau nei lea sa tolu o me lua filua ono I le no whanga e pei ona ta wailano o le tuatusi Gregory Hills Community Centre e le ono Cavada Street I Gregory Hills New South Wales lua lima fitu I Ausitalia o le taime whai ai o le intu lai whai le fiafi e manau mia so tau whirangalo le tusi nau mai Samoa I si o tātou I tūmalo pele o si umu
talo sia i le alofo le tua, e te atu iai lau tau soifua, nea masoman tuola i lea aso atua whaina, ai morisi whaamtalanga whao so te mai, ia le tātou numera lei au se tālia o le o wha o iwa fitu valulua. O le numera o le telefoni o le o wha o iwa fitu valulua. Whaamtai o lo seinia, li ma whipule o si umu, i sini i au se tālia. O leisi an tātou whaasisanga lo isa pola kalame a tina e ai a ngā waa tau tupe mo le Pasifika o lo langolangoina e a inga Pasifika i au te aroa e whaalelea to mai tau tupe ma whaatelina ai a wadoa e au si ai le whaatawina o se whale home ownership o risi reo mta upe talanoina o le fuafuaina o paketi po le budgeting o le fuafuanga mo le teuina o tupe ma lamalama i e wala whaapitoa e whesosoani ai i a inga ina i ausia ma sao niuni mo le whaatawina o se whale mua o le whaamoemoenga i a langolango i a inga o le Pasifika ina i a mawhai o na whaamautuina a inga maisi au ngā tūpulanga mo le lumanai i a taunu o le sini ma le whaamoemoe i le whaatawina o se whale whaamalosia a inga ina i a iai le lātou to mai i le whaangaina lea ma le se whino tupe mai le sifulwalu tau sanga ngā ilunga ia no fo maumasit seni New Zealand. O le neipol kalame o fuinantu, le langolango i leise tongi lalo o le wha malunga, a le tongi tai polisili le fionga ia tupuola roine le ala i au loto. Tātou a waifa tasi yaso nei o a fuafuaina o le aso lusu leiva a perila o a tai au lea, o le aso ono me le vai sfou a sa sfuma tolo o me ia po le aso lusu le fito me le te puke ho i o tara. Morisi fa talanga fa so tai le tomita ia lisi pesa mino le fau i le olu atasi ono fa valu iva lima o olu atasi ono fa valu iva lima o ia po le email ia lisi.pesamino@beninatrust.org.nz. Ja, male tātou whaalinga mai suli o tuia sau sio vaiata Samuela. E le whaanoa tele male awa tau wai e tālo sanga atua i le mamalu o le ainga poto o suli uma o tuia sau sio vaiata Samuela. Maona tau ainga uma i tutonu au kilani. O le awhia tātou whilo inga mua whale ainga i le aso se fulumale lua me lua a whilua ono i manukau mo le talanoaina o le tātou whaamoi ia iuni lua whiluono i le whianga leo vaisala. Whaamole, whaapsautai mai le numera lea o le olua tasi whaafitu iwa tasi o. Olua tasi whaafitu iwa tasi o ia mo le tuatusi manisi whaamtalanga. Whaapte tele o lo se nia le dei whaasalonga e fui maono Luisa Paraha se fuiva tu ia sau ma Max Malama ia ma famui na lailo. Original tātou whaalinga lau tonu wai le divaenga o le angoli e si ka kuanga i mua tu tātou telefon ia ona ua tā leitu la e tas. In this update, freight carrier advocates want to see proposed changes implemented as soon as possible to save on fuel costs. The government is preparing options in case it moves to phase 2 of the fuel response plan. Most of the changes were suggested by Transporting New Zealand. Chief Executive Dom Kalassi says the changes would have some impacts, but it's a fair trade-off. If those trucks did have to pay increased rack, then because they're heavier, they pay for that increased road wear. It's a win-win. An Indian economist believes we've done a good job protecting our own exports for the future. A free trade agreement with India has been signed in New Delhi overnight and will reduce or eliminate tariffs on 95% of exports. Economist Mihir Sharma says there was a certain degree of urgency to the agreement after Australia and India signed a deal. The New Zealand government has essentially ensured that exports are not disadvantaged, particularly wine or lamb, where they were otherwise probably going to get locked out by Aussie exports. Home loan lending is on the rise. Much of it is going to first home buyers.
Latest data from the Banking Association shows total home lending, loan lending that is, rose 17.5% in the 6 months to December. Here's business reporter Michael Circle. While more loans were issued, the average value of loans dropped another 3%. A quarter of home loans went to first-home buyers who have been taking advantage of more affordable house prices. More than 40% of people with a home loan are ahead on their repayments. Firefighters have contained a large blaze at a West Auckland boat building facility. Fire and emergency were alerted to the fire in Glendine just after 10. Assistant Area Commander Sean Pilgrim says the building is completely lost. Absolutely, totally involved internally. And with the building being unoccupied, the fire had a good amount of time to get well established before it was discovered. That's news. In sport, Auckland FC defender Nando Painika believes he'll be fit for Saturday's A-League football elimination final against Melbourne City at Mount Smart. The all-white centre-back's been sidelined since dislocating his right shoulder. I need to get this week of training underneath me, and then, I'm feeling really confident. I'm feeling really good, so I'm hoping I'll be available and out on the pitch. Former Black Cap Jeff Allett has been appointed New Zealand Cricket's CEO. The ex-fast bowler turned administrator has served as NZC's General Manager of Cricket and a board director. And the New Zealand men's under-20 team has rallied back from a 12-point half-time deficit to beat Australia 34-29 in their under-20 rugby championship opener in South Africa. Talofa Samoa, waulene yo kasfutialu, awal suialingila wawekio. Aeva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Sauia e show, ile siva gogo. Ole mai lava lena, ole au talavo. Fai mai lava lato e mana oile show. Saulo ala ia, e matu ai so. Siva mai siva ile manaia. Alo ia o fai ba o mali e mai le musica. Si o tino e vai, e se le mata ina. Milo loutino masi ove pe si. Alui lalo e alui luga e alui lalo pe se matavili. Feliu ai solo pe se alu ole maligi. Siva mai siva ile manaia. Alo io fai ba o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mata inna. Io tano no me ha. Hello for me, si vale wosi. Ela ala afa sipa solo pay e fai ma oli. Usi maula o paga e fa a fesaga i fogi. Oia ole au kuoli. Wa pay oni temoni. Se mai loa, ila usiva Samoa. Oli fa atau salamaya mai sau noa. Ila utaga no me alo sei fai malawi toa. Lau mata ata ua toa. Siva mai siva ile manaia. Alo io fai va o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mata inna. Io tango no mea ole lea. Io
se tala fia nei Samoa, we nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car wa tu si tasi do lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa la iti. Tadia foi la to fa le tonu tongi e talafo mo tatu cashback. Abantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota mai ulungia Peter Pernanto le numera all wa tasi o volvalu fitu lo fitu lua. Pe amana mia se tawa le fo molo ainga i le tau malulu. City Car and said, Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O te ngānau ni fo, whaawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iailo ni fo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whaawalu tolu o le tua tusi tonu fitu lima Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole temi longa wanti le Radio Samoa le se antia iva miru te tene ia le tu la tasi le dei temi la woli. Ja, mai pe ona uta ustimi sola o le wa mo foi le tanto o no e fa so ai e ma le sui o le tanto wala le Samoa le fionga ya le mai ya va mina vai e le rifo i via taimi o le woli ya va talo fa tu le fionga lilo ma lo le ngalo ma lo le fai le fai vai tu te manga wenga ya o le rifo i via so muli o a perila o lo ma ya e le masino me le rito sanga ma lo ngalo ma lo fai le fai ya fa tala fa tu lo fa fonga mua Yen tatanunga o nai solonga manuia lava lau tau whai wha tinonga o lo tiute. Ia me se fo i lau nanga le tato Radio Samoa mo se tato tunu. Malo lava le tawatai, malo le soifo manuia wha talo whatu fo i a Samoa. Ia i tupu matamali, ia wha pia fo i whale upolo le tato wa tunu le ngatai lea. Sau wha inga whale tua matausi o sa oao matamaitai. Mai se ia tupu langa lalwa oa se tato wa tunu. O lo alalam papa au New Zealand. Ile ngata New Zealand ia fa pe foi atunu e fio la langi ia me se foi so tata wa tunu i Samoa nei ma lo fa yo faiva. Ia la valta tanunga ia a tata le mingoi fa tasi umal te metas. Ia ele ta vili la langi lo tata no foi nei ali fonga mo. Ai fa talo fa tu nei foi vai ngal tata por kalame. Ja, ma lo le ngalo ma lo le tawan ta yo man to le sa so ma lo ile so na file enjectek. Ya pe uma la volta to ina na fa wa to ngal wenga pe o masin ya li. Ya foi wale ko se ma ko so ma lo le enjectek. O le unfair la ngal me o le ma lo mai o ko ane ai e pe ko ma ko inge. Ai fa tai le atua wa misi le enjectek ne tau sanga wa ma san yana o awai ile parade le tai au ile living o kako fasalalaunga. Ia. Ia e peitai. Wa pei wa matau le te le se fa asisilanga o le ensekte ne tau sanga. Ia ai fa malo fo ia la tuna awai ia over inga masani ia funga mua. Ba inga masani tau sanga te tasi la tau foi o lo fa maluina pea ia mamana tua nai tangata na avelo la tau soifua ina ia maua el tata wa tunu manisia tunu o la lang. Ia le file mu ia malfanga solonga le leo pulenga fa malu ia ina ia mafai na ola soifua le leitanga ta uma o le langi mai tatou foi ia mana ia le nava veau ia ia lava tala wa fa pena foi ona ilunga i tu sai o sauninga e pe ona fa tulanga i tai au le fonga mo ma ni lava ia sa fa pena foi nei la to ia sa fa wa wina la ia ai o le tula fona mantoini a fa pepa uila stona i wana pa uila stona i lenzeng de la solus mali ia e fai ala sauninga foi e pe ona masnia i le tai o le stona ia e fotoa fa malula la songa foi pe uma lava o to da sui e le so mano lo le sauta mai a lilo mai
Ia, o le mea le wa ia samui. Pe foi le o le ana o fata ia o le nei foi tausang sa o mantua sa o so ta ia tu tatawari pule. Ia sa tauna fa manatu mai wa matua ingalo le anga ia tia o te usu mai nei le official taia. Ia ai fai mai ia nisi fu tustal. Oi, o le ngama ko le te fianga ia yo fa oi oi ko ingalo le anga le ansekte ia e pesa mana ia fa sisilanga le fionga ia tuala ina fu tausanga o mai sam fai ona mato na talu matailo le ia on ansekte le la anga ia ai pole ala ba fatulanga nga ia e va ia to fo ile tino u ni usila ma Australia ila to fo I mata fai yo tulanga o fa malwina o ansekte ona le to tele o fita ne ia tunu fo ia sa mai maulo la tu soifua ma fa mau ia ona ole tulanga ina ia mau le file mu ole la langi MSA fo yo atunu o Pacifica ma lo fa taia li lo ia tanto fa tu sa tu I taua ia so la il tai fia tau sanga le no fai ia le fo ia e fai tau sanga I si tau o le taua mu ale o mile ia le temine ia le taua le va Ukraine ma le tunu o Rusia ia le pe uma le waka ko sa vali ku ia fa tau sanga o le ai fai makoma e tai pe fo I si tau il vale o Israel e luma le tunu o ifo Palestina e le o ngala le o le Gaza Strip ia ma le taua muli mai nei a le vevesiengi ka ko ma kai le soifua e le vale o Iran ma le tunu o Israel e luma Amerika ia mi se fo le tamu fai ustas e tanga tavale ina le ia president I le fai ngolo veia so li luma ia ia e tele a me watu ai monia o le taua umi lava le taua lea I le va o Ukraine ma Russia ia ai o lo manatu ai o le taua tele a le taua lea I nei o le taua o lo tamu fina ngalo le vevesi o le papakiu lea I nei tato ele ai ala se kaua piko I mi ape o tapo kauanga ai o le tūlanga wa e tā ua ai le taunga tāl soifuanga ma le uti o le ma le tau whaasoa o le soau ona o le tūlanga o lo I nei le taua Iran ia lau sunga le faipol kalami ia o le ua ma ua fo inisi o whamatalanga e whape o valo ia mai e le tatou o fisa por company fo ile na te au mai le soa o mo le tatou atunu e si itia e ono si itia le soa o mo Samoa o ile pensini mo Samoa ia ile masina fo e ui e tolu a tatou tani te tele vai ane alfa fonga mai e se tatou atunu o le ua whaelo mai le fionga tamai tai minsta ma o lava le supply le taimile nei pe tai ia o le tūlanga le na a whapela e si itia ia o te tau wai fo a walo no winga a whapea rea kau ke whamoe ka ko tane ia tu ia na umarola ia lea ai a whai o le price level le na run mai e le tatou pensini ia lono winga la e tu e whaatau ati whafortangatana wasa waifaf wale make se polo fiki la a ka ko wale wa tu sa to ta lava la ta o tulanga na ila u baba ai atu ya ile tulanga le o au mai e sina tala la titi na ma tatu company le ya o tawon tatu tapen pena mo taimile wale to umia e tatu langona ina le matianga o le tawale fo mo ia tonu a whaionai ia ni whangpa ufo ia marikarong i o ngau kua ia pengsing il timine ia o nai e pa u e pe i o na maitawina ia a makarong au kua sionga ponga wheo le kamanga e umako fwoi ngau a la fwoi e ila ko ngai mai ka winga lau mea ngai whai o le ukum whaapuk ia mātoi nei o le mea fōle o whalonga tui telefoni le mai awa to telo i lātou ngau kua ka whale umaru le a koe le kongi o mātau ini, e le se tūlanga o e whalongo i se tala whapena. Ai, o le lau whamatala atu o tala le mātau ainga. O le vanga pese menga ngai mai ai le māsinga, lua māsinga taloi. O te tau na utu mengi whangpa we au mai o whakwa ia, o le me tau na whai. Ai wa ai, a whapea e le, ia o la uia le whamatala whakwa. Ai wa ai, a whapea e sioki met pensing, se ka ko fo ku le mea na tofo e o tatou na o e o tatou matua I laso o le ala le tulanga ai awa o le tala lo grandmother
Sopo mai ai fale alili, sana no foi. E o mai no foi I fasto. Sopo mai ngai fale alili le inkavan. La mai ngi faskoka. Pa felan ma fai tato tua. Ke lo le menga ma fai e alili no. Ke lo le menga ma fai e yasola. Sa ke le la auma ke le vi ma mango e koma ya. Al vai ke minga e fa ko sa vali le mu king yo la fa me ia nga wole ngolo ulu. Fai aku. Ia sa vali me fa mai sile pe aku. O me la lea. Ia inge ke fo wan fair se si fo inga lea wa o tau fai tamu mo e tanga tai pampensini e utu ia e fangpa. Ia ai o lono winga. E sa o ai loal tala fo ina le tau pou matala. Tau pou potom tau pou maria. Mari. Ya abale suau o kau poko ai vi for kau po valia nga kapungi mai al suau o kamalo pa le se mia ya e te lo le ya la pe atato o lo mafatia nga na vai lo le ai nga wole finga nga umaka vale ya na silafia lo la ye na al tanga talena no fo ele fa se mia al time fo le nei ya sawa oi wa ye fo le amio fale ke na la qual pampensing is kamalo ngia ka fa ai wa kwa uku le ko ele kong wa mali ele tapunia le tanelia ai le ko ya wal fiel na me le mana ya o te lo sa ya tunu na to te elmen ma te lai le ai la wa foi mangua fa yo le nu le ta vale le lama ka vale la kalio lama ya e ke ya el pakaku le ala ta vale e sa or kana vole ke ia le pa o ma ai le alari di ai langa o goinga o nei ia le o fainga wenga o ko ka vora ma goingi e ke alwa o ie po le ale ki mu fe le mele ku werpa e ke alwa o e ku fa le le ka va o sionga pongala e le o ringa ka no vole le konga ka kala mile pambuanga pa wanga le awa e te tana mai le pa yanga le ko kongi mu oi ia ua faina ma fia le sia wali nganga le umanga o kukia i pam ai alu le kuti ia ai o sionga pongorka e faia ai mo ia wale imo me poeta foi po videos ia po camera zolael po ina le ia la senol tavat ia mo na fori e tasire pamu na faia tulanga na nei al pamu le sa o mantua le wai sai le mele vai tele lumane o famajo ai o le fainga fai e pei mo e quero e pei mo ia fa ko kala mai lo le pam e popola ma ko fainga menga e leila se fa fia ula vale a wai ke fiu ke kalo fa penga mai le ai al bifo ile ko ko mo e ke fiu ka kala mai e fa mai le ai al bifo ngale ko ko mo io o tulanga na ia o me ala lo tupu mtato va ai nei tai me li fonga mo o lo tele na e mai se lava ia tunu o lo tato o lo no pia e isi o tato o tunu ia ma tilo foi ma sila i tūlanga o le swinga e ia swinga mwhawhita uli e le isi tala mana ia ana au mai e le isi a uona ia au whai mai a whai e te a awhia ni lu tau ma swinga ia e loa e le o se mea na wha fua voi lele o se mea o te ia watupu wha fua se ma e te regret papea ia o meangi wa kukupu nga le ale ai e sai le ala lava o mea uma na fuafua e tupu ia wa tatou le ala o mea uma fuafua e tupu tatou ono sai ma ola ina lu itau ia ele ase mea tau tele mani malo whaatasi ai makeriso e pea whai tatou te pipi i pea ia ile tūlanga o le iai o le whaatuatuanga i le atuolo o tatou ola ma soifua ma whaalangulangu iai Manu whamtai ia liru o le vaiaso le nei amatai le masina fo le masino me ai le vaiaso na sim vai tu nei le mai ai o tu unga fo ia fautasi le fua America Sambo le na fai lo mai ai lo ai ala to sai lima ia le wala tongi le vala ulia le tanto malo e le fam tu na le ono sul mal fanto sang ia o le tanto tu tas ai o mai le vaiaso na so mai ai le mai soli e se foi le fucking o sa e pe wa maka foi le lenga fitongi ai upu mfa mtalanga e o tele mai lopo le asa saundanga mai le tanto malo e tanto vala uliana mo le tunga fautas ai pe e folinga mai e le sa e pe uma le sa le fio angota o le so fole o le fio le sa le fio angonu pe uma no fa me o le afa se tuanga lu ono oni si tulanga le malfia le me fena e sa no le tulanga
Ia, o le talana leo lo va ai lunga o whaasalaunga ia ma tūlanga o talanoanga. Talanoanga whaalaua I tele ai lunga o social media. Na mua mata mai o le ngaunga mua mai au tamau o le va onu uli le manu le tausana. Ia, o vai a kulo o aku kako ingi. So kako sona makua le fia solo mulia. E makua le fia faya inga. Alwa kulo ingi fa mai ko ke afu pe ko o mai ngi ya tamauli umanga e mai le se ko me mau ngi pe ko mai ya tamauli o ke ya o fai fo ku kuila ya umalolena ai o va ai atu lo ai fatulanga ngala pe ona eta ua fatulanga mai isio o ila tona abe ai lunga ia fa mtalanga ia fa pe ya o le fua foi lele au mai ngova ai le va ale le na o le fua I le o mai ia I nei ia I le tūlanga o le value o le tātou tupe ma le tupe Amerika I le cost o le tau o mea umane o mai I nei a wai api se ngu o mea umai ango vai a koe le whamakala mai lunga le tangata le o mai I nei whailoa I masenu o api ai alu le ia wai loa whailoa inga whapea ma makitanga whapea fonga e le sa vari mai mal whakawhaka le sa vali mai mal fatwata pe fo yon tata o atu ia I nei anga I Amerika Samoa I telo tata malanga e makwa I fai le ia le oso mari tata va ai masila tata o tunu talwai I malanga ia na wal tata fai ngamalo kwa fai le ia le oso ia fa pe na foi pu Amerika Samoa ia pe anga I mai ia tu mai lo tu langa o finga ta we el taimil nei ali fonga mo ia o la ti lo ne ia Amerika Samoa pa fa we se langa na fa pe ni so no mafio angolo o anga va ala tu sai au mai mo tau vanga o tatu sisingafua ia o tu langa na la o ti lo le cost ele o pa le ni la mari ia lo tu langa foi le ole yail tulanga foi lele famtalanga tato ole tato no fo lele ole fe alo faninga ole fa ale wo ole fa ale uso ole fa nga ole ava no ale e fia ai tato sisinga fua ia Amerika Samoa fa tato ia mal tulanga foi lele tamu fai apa ia toi au mai lava ta longa sama sani ai lo tato tunu tu o mvai o tato tu nga va e fai e celebration o tatou se Singapore. Ia, ona titilo la ia le, o le manero ale, awa o whiawa inga nei funga moe, i se la asu. Mari. Taimile doi. O aso la, a kupu malifala lave, pe te alu i se, e sabalvari arko inga ia, mas ako e kasi ale, man mai le lafu, ia mas e talo malu au paulea. Ia a fai se fala lave fe mai ko inga mele ie kasi ngale ie anu mai ie kasi au sawa kai milan nga ia kako ile ai le ai e fai o tupe o ta mafa o tonga o loa o lava mea no fa uma e tam fai ina ia mafai ona fatino le so tanga le o le anga I mai ia male watu fo ai ele I mautu mal time nei se fa mtalanga pola altala ai Ina tulanga lea, o lo whakautu lawal tātou tonu ia, e lima wa au Amerika Samoa ia nga I mai lea ua lautongia, ia mō le tātou tū unga. Ia o iei fwoi polkara me whaata o toi peo ni sao no le whionga le lipani mia au le I anga I atu mō tonga whitinga I New Zealand. Ia o lea lava la tātou te savalia le nā fwoi I fōfuanga, au toi iei nisi swing. Ia o le tātou mālo lava e whanonglongo anga I ai, o le ale suinga lata mai ia o le foi por kalame ai mai se o le tulanga I tunga va manu va taia lilo ia ta si o le mo mai se tala foi lele mai lo ta tu malo tala lo ia wa e pe o no foi tu ia o fa kalanga lenga ma wo foi lunga o penga to faila ina wa mai ala fam da tu ina le o le fua ale malo Amerika Samoa tu ila mamadu ile ma sinale de yo a perila ia mai so finangalo mai le dava ia so o mai le dava ia so mulmuli o a perila o ani mena tupu ani mata upu ia e on sile fiel pa ia mal malo le tanto tro le mai ava Michel fam sidonga o le astona I fonga mua o lo tani ma lol tato o tunu le astona ina
ala i tālonga fo i o si unga mea mamafa. Ua mea si inga ua mea mamafa. Ale IPFC, silia i leono se fulu atunu. Awa iai. Ia, o lea ewa tapu vai tasi mai Samoa ni. Ia, mole sa ilia o tūlanga fo i Siampini. Ia, o matati a whatula ina. Ia, mole lalangi atoa. I le tilo i le tūlanga fo i lea tālonga. O la stona i la, sa tala i lea fionga i a mulpola ana rosa ale molio o le sui pāle mia o Samoa. I a lea fo i wha moi matango fie. I le Jim One i tuana i mato. I a maolo whanga solo. O le melna le pisi e tata watunu taimi nei. E wha le upisa te lea au laiwa anga i eitanga taina. I a mamai mofoi. I a pole ale le tūlanga i tālonga. E sili o na matango fie. O le maita wina. O le taimi e si i ai i a tamawhana wa se tata watunu. Ina ia mawalawa le tātou tāpua inga e mai se foi le whalo tele o tūlanga lana whonga mua o le ia le tātou watunu o le neiva yaso a mata mai lastona e o mai lawa le taimi nei. Ia o le tātou Anzac Day o nau whailo atu. Ia o nisi o tātou tūlanga matango fia fo ina wa ai e la fo iwa yaso o mawai atu anga i mai neiva yaso. Wa a matalia ia le sui presidente fo o le whamasinonga o whanua maswafa. Ia o le to e tau whailoa ina ia le ua ngalo ia kia ule ingoa makaio Diana Roma. Na fionga ia Silinga. Ia Silinga Diana Roma. O le whaletua o le fionga ia pula i Amperosa Roma. Ia o le whamasino o le Supreme Court. Ia po o le whamasino ngā maunga Samoa. A o le fionga la ia Silinga. Ia o lewa avea e lona lua iai. Ia sui presidente o le tātou whamasino ngā whanua maswafa. I mata upu lava tau i whanua maswafa i so tātou atunu. O lona lua i lea, mua i le fionga af masanga Michael Sonalole. Ia, lea lawa so atua i ma le fionga Silinga Diana Roma. O le tūlanga na iai fo i le whatautonga le na, ia, i le la fo i vai aso. Ia, i le whapaleina i o le fionga Silinga. Ia tātou tala fo i le atulituli loa ma le whamanatu lava walsila fia le tātou atunu. O le mata upua si mafine ia lise, Marie Schmidt. Ia o le whatulanga o la somomo me, ia e whapena ona toi abatu ai ona wa yele talo sanga ale sosa yete alo ia, wa tula ia tu ma abatu i le afionga le whamasino sidi. Ina ia whapena ona whaase ese mata upu mai le vai aso lea, wafua ia au kuso ia. E whai e la lato celebration o la lato you like. E whai e la lato celebration o la lato fo i limas futau sanga o le society. O le ala wa whai e loa se fofua ngā whamasino. Ia wa o ile lo ia koe fialo koe kusanga client o leo makanga kai e celebrate le 50. Nala leo fai mai e loa ia le fionga ai fai le ala la toa Rosella Pali. E tu mai le mata upua si tamaitai fo ia lise. I le aso mo me e fai e se aso, e seki e se aso le trial. Ia po le hearing. Ia ma faa pena, ona confirm pe faa mautu ai foi. O mawala na lo ia le faa pe e sang mai fafo. Wa lewa fa se ese ia le to fa to ailoa oi amapusua Tania to ailoa wa o ia le o lo tula ia li se taimia nei ia o tulanga lana wa ia o le mata upu le ali se mol silfiel tata watunu e fa manato ai pe ia te oi ia tupunga i tata waso fa solo mata upu le ali se o tulanga fo ia lo na fa ia o fa matalanga e fa pe na tala noa male fionga fia med sa fa pito le sa avem pale mi o tata watunu ia ile tūlanga la lea ile mata upule ile mali wal professor fo ile Caroline sinava yana Capit o le mata upula na fatu na mention ia wa abatu ai fo ie ele lo ia te mai ta ia le le tūlanga fo ile o le tau mafai e ask il famasinonga pe ta lu sanga il famasinonga mo le whaonga ina o le whaamatalanga whaatauto ale o maliu ia le sunga
a pali I sia figel o ia le mo mau au tu le foi mata upu ia o le ala wa maliu alana yaila na fa matalanga tustusia po fa tau ia le ala na manatu ai lo le prosecution ina ia mfai un charge sanga pe fa onga pe mafai el fa masino pe mfai un tali el fa masino ngal charge sanga fa onga le fa matalanga tustusia le pe a fai le hearing ol mata ula ia o tulanga landa mta polisi le waya le taimile nei ile tula imai ai ol fitauli le o tsina fa fikauli le por kalamele o tu mai ele society lo ia o mfai fo il famasnonga su ya ia lo na lua mta upu o le mta upu le tofa asiata ia na tangi fa sanga ia tole a foa sai a tole a foa ia male fionga ai nu in nganoa sa vai naya ia o le ana matale noa male lo ia le prosecution sa officing ia I pole ani tulanga o le mata upu il tola longa le nei tal vai nei ia o le ana fa matala fa manino mai e mangeli o le tulanga la wa ia o le watu le fa masinonga le avanua ia Malaysia Matthew Lemsio ia po fai malo matu po Matthew Lemsio e fai la tuaila na tarsanga le na po ana ia fa vai o la na te ena o le tarsanga na watu le prosecution pe mafai se fa tanganga le fa masinonga e fai mai ele moli mau asia tama ina ni usila ilunga o penga fo ie so ta inga fo ie fa ona po ne yo le video link mari ia na sanga la le prosecution ina ia mafai pe mafai el fa masinonga na mai se fa tanganga e fai mai el mol mau asia tama ni usila tulanga le ia wala ia ona ele ofia mana o sau ia ai ole tulanga la le wa una yele tai aulina na te ena la ele afionga Malaysia ile tule a tole forma ai nu ia le fai o tanga le la fai mai lo fa masinonga okay fa pe ala te ena au mai la ia fa vai o la te ele ile talo sanga le prosecution ia ai fa pe lo ma le afionga Malaysia e pe ale la fa no fai la tu ia la strike out I tulanga molianga mari o ia ala na olo la lango lava le fina ngalo lova ai tolo la lango lava le fina ngalo le tule a tole fo mai il tulanga foi le jurisdiction ia male ia o tele o mawa ato o tele o to mention o mta pule pe o las freely ona mawa ato ai lo stali poti mole vai so fo al tulanga na le wele le na fo mta ko mole sila fia el tanto o tino mali ia mai lava le famasinonga o le na wa yele tulanga fo le fa ilo mai ile tulanga el mta o professor ile ana mo ne mta pule fo sile sa o fisilingi tanga lenga leo pola tulanga wa yele mta pule ile tupe fo ile na ta na fa pe na fa nga ia o le na e fatulanga mai ele o le kula fongo fainga palota le tato electoral act ia elo te ta ukule ai lumal fa masnonga le ai e esele lo no winga e abisa wa e faila sa wa ia molianga ia o lo manatu o moli ai ia le fionga le minister tu sai foi ia o le foi mata o por fon fa vailna ai o le tulanga la manino mai ia malama ele o le kula fongo foi le o palo talua fes fruiva tang fia ai le mata o pulena ai ese o criminal charges no wingo tula fono solinga tula fono e ave ia ngal tato famasinonga le say confirm mai pole famasinonga fa itu malo por Supreme Court. Ia ole pawio onisio mata upu mai famasinonga ai ole mata upu ta waia sta o tultuli loa pe o fai atu ia o fonga mua e a ona tultuli loa ia le mata upu le o bebesi mai ele mata ngal benga so ifua malo loina e fa pe o se tenda wa fa tangaina se tau fonga 2 miliona
ai le I yalu I le process e te tau ona iai. Ai whaamuta I nā male au nanga company le sa whaia lea au nanga ai le e mas whaalinga a meo le a Yusuf suia inga. O le sauranga? Ia, sa le lei lava. E wa mātou tala noa foi la manisi o le. O e au wai na I le company. Ia mawhaali mai foi la tau whinangalo. O le leanga o le tūlanga lea. Ona e le efes o ta ua I le tāpol kalame o I le company. Ia ai le I maua lava se tūlanga foi le atoa o le so tai mai. E peye musu ia isi o company e kau kalamai. E sa o sa ili la I le afionga I le office sili o Pulenga. O le matanga renga o le soifua malolo ina ia mawhai o na maua fo isana a waile mwhainka ko ngau mai loana tangata ia mtatanga o filoa whai atul tala ai le iau mai se manatu o le afionga se fina ngalo le afionga le office sili o Pulenga o le hakong male menga o le office sili o Pulenga e mana malama tunanga lea sa o lai o le matanga renga o whalema o le soifua malolo ina ia e whaisaka ko appointment o le mea watupu o la kulofa mai si kengi le e no foi lunga mai ia va ai o le la sa un le matou CEO e watu se fono e fai tai ai e tele mawal terminate ai le ona watulana numero e ma fai ona lo tal noa ia o le ala nana o vili ai lo ia le si o fa klo ia le lei ai fa mawina pe fa mole lo wingo o le na o sa o te firma na o lava o tala noa ile ofisi lo Pulenga ia o le mea watu po vili lo, mai awai ke vili kai mingi, la ngalaya le fong, ai umalo pe ka o le fa, afalfa la kalakali lima. Ia na e vili lo le, o vili, o faya umanga fa kongunga si kengele ngo fai o le office. Lo vili mai, ia ma fa tau mai fo ise tatou taimi. Ia peita, ia ele o masalo lai vevesi ane ma fau o le office sili o Pulenga. Ia o fa ale le fo ilana tali atu ia tia ia mo fa pe mai lo ia wa le ai manino na ia fasili sa text ala ka fasili taimiana na umalo na ma tala no wa fa mai lo na le fia fa mai le process al fa mai ia ba ko fasili o fa lo tusi ia o fa la le o fasili ni atu le se process fa pe na fa ilo mai tato media ia o le ala na o le ala no o avatu fa o yo ia te samata wa no ia wa umalo matala na ia utangora la folo ia ta fasiti e o mai lan taimin nei fonga mo ele ma wa mai asitat le la se ka u fai ku ia po la le fainga e fai e wa e tau ona silfia tata wa tunu le fai tala mari a fai e se me fa pena tupu e tele lan tu wa ia ole matanga renga so fo maloloina ai a fai na e se me fa pena tupu e au na fa manino mai le tata wa tunu ngol silfia la ngale la ofisilingia ma mai le site ale a isi tangata o company mana isi o ainga ya ai le o tu site ya mai isi a me ai si o manga ole officer ole so formal loina ya ole a papena lava ona o ia isa ma tanno nga male fingo le officer Pulenga pe a tafalo na fina ngalo e fia tanno mai al mali nga ka o kwa sui a kwartonali ale officer ya na fai atua talo fala o fionga ia karo fa mai malo o fa kulo ia o maina lea vai mai le Radio Samoa mai ia ole se mea yo pe wa ave ka ikasole ma me o fa tinga le fina ngalo le CEO ia o fa kulo fa o sia na ia oficialia fa mai e le iso kai minga me nga lo la walu nga kai fa ile ya fa mai ya sa nginga lo ofisi ya o kai ka ful ya ai mai e funga mo se o ko o ofisi ele ya lo walu ya ma te fe ngai mai ofisi ya o na eta to ofisi fi family ina ya mai se fo o tulanga ile so ta inga le ata to ma mtanga ben ya on sila fi le ofisi Pulenga ma office siri umala ia esa ia tato fai le appointment ia ma o atu ia a fai ele fiatani ia ai au na tani fa pe mai ia mo kamasang mai o isi office siri fa mai
Ala la fo mai o fasili langa le so kai me ke kau kala ko ia esa o ia telepis Mari. Yo ka saule ala fo e ma ngai yo kalinga mai is ya ala na fa mai message ya e wala au mai ya yo ka kango message aku ma tani mai ya ai na isi office tai pela o le fionga le na matana no ya ele ofina ngalo ya I pe waka wakulo lo mai ava mai na pe fa pele office or kanga kala le fai papa ki mangi lungai ya ole ala na ai le ase sa ili pesta banwa ya ile vai so fo ya polin sa so fo neva ya so fo mo na pa ya na me wa ma wa tu la wi tu ton we ole ama wa se tala tele pe ama wa ni fa yunga ni tata pine ole ama wa mai si nga u ame mafa o fa ya ne tata wa tunu o ya mani mata ti atai e Samoa la vai ya ai ole tulanga ta u ama mata ngofi ya wa fa ka ko le fa mata ti fo ole ta ofia mai on tele wa tunu ya au fa mai I te tono se tata wa tunu e fa yele nei fo ita longa tele o se tulanga wa tilo mai e foi le langi ya Samoa ila na foi tani nga malo ni va yaso tarsia ya sa mauli me uma ya malo fangi ele tua patau wina male manbia ya finaunga matau sinionga lo mafana wa se tata utunu malo le on sa ia li mai ava ile fa mana mala mai na mala fa na utelina fo di sum ta upolo tu le mai tono le tata utunu ya se tali la po le sfirga lo le ofisili le on tanga le ngol soi fo malo loin wai a fai fo taita ana le company wa fa wa motusia fa fo se I al concarat ia ka ke fia feeling ia fo ia po le ma fo wai a fai la ona fa mai le situ wa ingana tate mai tawa tfoile le lunga openga te faila ia ele ama se kala ala wa ke ia wa ma lo ai pai po la faile na concarat ai le fai se tawa fo ia e fai ala si ke le or ka kom ka po le na pe a fa ma ia le lo ia ai tasi ele vai ngalo tfi silia ko sole se wa fai sile va ka kiri ko vai sele fori ai angi sole alo ke vai ko foi pe uma u ka ya ma ko nga angi me sile fori le nga angi le fa ngol vai sole ma ka kia kele o ko fa ve si o lo fori esa o le va vai uma tata unga ia o le tulanga mua ina wa vai ele tan fia ngai le tu po o lava o nga mua po wa lava me matawa manga talonga e ao na fala longia pea tatu lau fali ya ma ia saunga le mu a vai ku sawa ku lau fali ro kanga kai nga kulia lau fali e faiola au la kapia le au mai mo kwa fi wa ku di so Olela se tatu su tatu interview ma nanya ile ia on mena fia ngai mali malvae ngolo fatinoa tatu talonga ai le tulanga foi le ole tatu manatua ya o tam fainga ina ia mafai ona mawani tatu tam fanau talonga fa va malo si tia la capito no Samoa ya mtulanga fa pena e au fia foi malau fali la lo me uma ya a fai o yaise tulanga wa e fa ngaule mali lo fali e awa no o ile official lo fatino ina ya tulanga ya be lo fa sia wal fai le tulanga ya o le makanga yo le me solo le kulio lo fali ya o ye fa maftianga ona tangata ya ai mais o lo fali ai mais la o aku au ka alo o aku mari au ka pua ai kasi lo fali mari yo ele tau ile tulanga e o se fa o nga lima pe va pe le na pa ye se si lo fali ai o ani me nga kuri ku sa la wa fa fe fe lo fali e me fenga mori o pe alu lo fali a velan ka sanga yo le mtanga al wenga o le ai o se me piko si li nga makanga o le sa wilunga o penga te faila ia kasi le lo fali e kuri nga ka ko se la mongo pori li mai o ko kai o kere va ai ya sa mo ta ilo ini me fa pena tup mo tele va ai ya sa mo ise me fa pel tu le lo fali nga o fikira ku ngo va ai king ngo e me le ja kire nga fa ya sola ai lingi me pu ka nga pu ai le le ko mo kai ai ku ringa le wa pu sa o lo le ka lo fali nga fa ile waringa ka va mai ai wa fiu la fali e ile fa e le fa lo ngori va me lo mar ka lo fali tit
talongo mai la ko ke manga fa sala ko ngi pe ave el fongo ya umai lo male vis tau pulenga e tau pulenga ma uni ona ye o ha na o ye le mena o va alongo fa alongo ya soya a ye se me fa pet e penle uni e penle au male uni for weeks or a month e pasa ante alo ona vai la por ka o que lo fali e mana ia le avako lau fina unga foi le o lau fasea e maua pe a fai ese mena tuku tonu talonga na itanga ie le talfia ngai na vele lau fasea maua ale leilia i o e au ngai popo wai le talonga ma fai el fautuanga a ie foi fasalanga i tono pulenga mo lau fali tulanga le em fai fatino yo ai awale fai el tulanga le e telo foi o sol tula fono la men na fai fai ore fa fefe lau fali wang i fa so akosolo lau fali ya fai na pa ilima ye ya ole wa e abako kai de ko e fa kulanga mai le assault ye it's a common assault polare ko e si tia fo ya le fa salanga ole o to inga fa nga lima i tulanga le i matau fa pe ai tato ai ele fa ko inga ye to fa tato watunu o ya to fo yo lo fa ye tulanga me se fo yo yoni ma ula kapi pa wale se matu alalo mai nei foi por kalam ia toi foi le seule manu ai tanga ilinga il nga o tu lang fa pe ta tu tsalunga e me se lava ila to fa foina nei lau fali nei officials ta fu fa mol o ele ke si o me mama fa foi ngale ke kolengi ai po e kamo e ngale manga ia ale la makova aya ele ai la mo la fali lu ma kwale ya nga la kapia fonga mo ya o tulangan na ila matao pu la kapia le fa yo ko fa ikula nga sa wen me la so le se makwa vale ke ko fa iku ele yo le makova iku nga ngova ia ku nga fa yer ka lo ai se la wari yang kuria vol la fari menga wa kaunga averka ko lo fali nga ka lo ngal Pacifica vole lo Commonwealth fai si sawa ai wala pe ai lunga le nga o kai ya e malo fa tai ya talo si wo ngam ka puyo le official le ma le ta tu pulenga fo la kapisa mo ile matango fi o la va venga ko wo kele kala ka mikia o nga mala ko la kapi ale solo mo atu ya tanto ye matu tu ona fa yele tu langa nga I lo fori ya ai mo le tu langa fa te tele le mo ya va mo le tanto fa so ile nei fo ya so lua te tanto le tu lo so fo mo le manto wala ila stofi a so ne ya antonu o atu ya o mo woni si tanto tala awala vale long puili il pa ya mal malo le tanto tu ya ai te lunga tu ile manto tu vai ni o me yelo finanga ya te lunga il tanto so ta inga le so tai tele sa mo ai lau mai mo fa fonga e me se foi lau tapo inga ya o le fo ise tala o papa lau fa fonga mai le nei tula o le fiafia ma ua ma fonga mua po le mato por kalami fo il radio Samoa ya fa malieina lo finangalo ya lava le tala fo ile le tato watunu e poto al tau tai ele atoi e lo na va ai pe ia uku ya ma o fo i on tangata oni au na fa tau va ya ma vai fo I tele o taimi ele sa o pea ton pea ai fa tai tele a fonga mua tai lo taimi fa mai e meso nei por kalame ya ile langona ta te feilo ile so la stofi o vai so nei ya ma fo ni stala wa fo ilu tato watunu o lo mai mo fa fonga mai tai tele lava man na uti te fa wa man mi sa mo ya fuanga nei fa na utu o onga manga luenga ya fa pe fo itapo inga tamam tina matua elenga tele o le fa no manu o staulanga ma fa fianga inga mo la to fa tua ile tua se manuia mo si tato watunu tato feilo ile stofi le lo famlanga le yo le tua mo terminei le lo mai ava mai na mai Samoa to fa se fo ma ia manuia le janga ele no ia va mai na vai le suyo le tanto wala leo ngalu me tono le tanto tru wala le long pu ile lo tupa ia ma lo o to ma bal tuli ta mai le stofi a so ding e mo se sio na fa o poponga o le temilo le wanti le mo to e valu minute na ta le o le tu la elua
Talofa. O tau sai Lisa Tavali. A few mai loa ile aloha cars iwiri. Le se te posi mo mia. A palai nei mamawa ile tali. Tali so se lai sene ai 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 inga whapitoa. Pala au mai lotina o le aloha cars. I le oval selau fitu ono valu, ono o valu. Pea si asima i le lua lima valu, Roscommon Road, Manurewa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Ai le i tau lunga ina le tātou mawhtanga lunga le porkalamene o le fia mai le reivaenga o le awoli. O le a wha umatu nisine o tātou wha a linga ma wha silsilanga lau tauru mai i lau fisa o le Radio Samoa. O le isi a tātou wha a silsilanga tāua mai le tumalo si umu. O te le toe tūlalanta i le lawe o le vausa Samoa mai le mata whanua o saua. Se ia pa ia le langoto le alantaua. O pa ia o Samoa tainane pa ia o le tua o le a whataia i maunga wao. Ai whapito se wala au i le reitu malo si umu o ngawha malu ai so se si umu i nei au kilani. O alo ma whanau wha le tala le lei talo wha tala whalawa. Ua loa o tātou valavala ai sa tu antu le lau lea e matua whai eise mano longa. Le nei la o le a tātou o antu i le masina lona lima o le nei tausanga. O te tau loa o na tātou mafuta. E le mawhaina ngalo a fia i siona vao. O loo io mai pea. Tau lo le tusi tāru sanga le kālesia. A le El Bethel Worship Center i si umu. Ua fausia le malu tāpua i le sunga ia tui lama. Maungantai le pa ia la valea i le a fio tama o le fale ia te o matuia. Le matua ma le usuali ia lalatai sa fuyane. Ia ma le faleanta. Lau talainga lutui mangamau sa alo ma le ngātu iala. Le fale tua ia fiafi le lei sui whaatau yoane. Le whaife au lango mano yoelu o fantasia mani. Ia ma le fale tua ia muli au ma tupuola i tu la. O lupe umanei e tolu mai le fui muli vai ma mautau tau finga. O tama whanau si umu. Whina ngalu maali lio lo tātou i tu malo. E fia whaia tātou fono i le aso lua o le masina nei o le masina fo le masina me. Lua afe lua ono. E le laua lea o tula po. E le sefulu lima Emery Avenue i mangele le tulai lima i le fiafi. Tātou tāpena se mea manaia. Ia awa o te talitonu o le ato e tā. O le toe tā lavalea. Ia mau lo le whautu lau. E le i toi eise isi mea tātou pusa si umu. Ia awalo tai tu malo. Au mailau tai whamal mole whau tai o lau sainia. E to whai ono tupu o la lafi. Ia wabefo i tu tale pā tula po. Olo i le numera leo le olua fitu lua ono iwa. Fitu whan wano. Olua fitu lua ono iwa. Fitu whan wano. Male tātou wha silsilanga mulimuli a songa fua i tuma lo madurewa male wha tasinga wha liulela. E mua ona wha poipoi la au tu manu le paia o lau wha fungaanga Samoa o le awa mamala.
au le rifa silsilanga I fa toa mo le malu lo tantu o tonu o lo alana papa au I madurewa ma I tuma lo tua oi o le fono le asunga fua o lo so mai le aso fa le o melu a filuono e fai le no fuanga masani o le madurewa Sports Center I Mountford Park I le tasi valu o Weymouth Road I madurewa mai le se fulu le tai awanga I le se fulu lua I le awali o la tātou malo whaapitoa o le fionga I le konsula o Samoa le fionga ia whemata pol salue whaapol lua e te tala le avadoa mo suia I kālesia mafutanga whaalapaputonga maso se Samoa e fia awai o le rifa singa o le a awai mai I foi suia le Auckland Council e tala noina whaamurianga molo tātou I tūmalo a mai ale fono I le asunga fua ona so ai lea e mo le wha ta singa wha le masina ale fa liu le la mo tu a sina mai le tulai se fululua anga I le lua I le wauli e le ala vaso ma le no fuanga la valea e te tala le dei fa singa I so se tua ai fia a wai o lo sa ni le tama tanga ma mafa o le a wauli e so I le mata longa mo le au ma tu e ta fa wai ai monisi fa mtalanga fa so tai le Asa Foundation I le numera o le olu atasi ono tasi valu o falua olu atasi ono tasi valu o falua mo nisi fa matalanga o nisi na tanto fa linga lu tonu mai le so mo le silfia pa ia mal malo le tanto tro ma o to lunga antoi foi na ya ma se tua le a to tomo e le nei so lu Samoa ma ngalo iso leo lo titi feitama e ma du tele ina la singo toyo le nei so e me se le to ma tanga ma le fionga ya le to so ve ma le por kalambe lo nga I fo faiva le o le a fa wa wantu ya ba mai antanto tala I vai fanua o le nei so lua e ma du te le na le nei ya woli ma fu fuanga foi o le a fianga ye malo chopa I malo chom ma po feke nga ai po le pikino le fa na po le nga I fai fa tau I no mo fa la we had what o le menga ke smile mai pa e au le leia a tu ma vai le fa tunga mosi su to e langi na mai lea e le ka ko musika le Samoa o mai a so le vasa ia ma kwa ngofo le fa